Now, kwithirito kwina siasa aundeni ya kaunti ya Meru na siasa iriri othai ni siasa cia macindano ya no kumenya sheria nkuruki orongi kana sheria ibati kwithirwo ekariata yani o mantu ya kwithirwo ya kiarua kaunti ya Meru thai na ni nyuma ya koti kwithirwo kirita orders cia kwithirwo ati koti kuromia itware ya Senate ndarenga gavana Kawira Mwangaza lakini wakili kana umusiasa aikara akakuthetera rutere rurare nontugiwa ku ati gavana Kawira Mwangaza ati bati kwithirwo ari ubichine mutumana bati kwithirwo ikunyuithwo muma and such kind of politics. Siasa iji ni chwethira ito yokeria mwanki bonene sana antu ayithira yukinia wetera tuyetera itwara koti kana wetika koti tariki 17 mweri uyu wa kenda 2024 lakini kuringana na mutari wa governor mantu ya kisheria wakili Mwambi Manyara ariwa ati ambarere yeta mwaka 2028. What do you think? Kure bill iketwe ni senator wa county ya Kiambu na kire bile ye kuri na mendekethia yethirito ya kiritwa endekethia mbere yethirito kiritwa ni IBC barua mambo ntu ya kwebelo kwa governor kana impeachment ya governor ibati kwethwa yeta meri etandatu wa kire akiluka meri etandatu then uge bakoti bukethwa bukiroma na yo magavana kanjia magavana nyo iriwate governor umwe aro obisine first time governor atibati kwethwa akimpeachwa atithirete miake le obichine. What do you think? Yani mantu kwera tuthwa tukiaririo tukubona aro mutegeri kiri chunkikia siasa karibu sana tuthwa tukiarania no twa maoni yako kirukira 40188 to live kiri Facebook fan page yetu na no download app witwa Kenstream no kethro yitona imoko emona ara kuontho kethro ri kana watuthikira kiri Weru FM 96.4 kana app ya Weru kana www.werufm.co.ke. Karibu sana kiri mabango chunkikia siasa utukubona arua it's full house na kwa sheria sio tubatu weka mbele tuambiria gentlemen ama tuko sawa tuko sawa kiongozi to monka wekere sheria no si sheria utirolo ale ntirigite ano ethero chenjeria sheria ano ethero kuma ambirigite itene muno. Well, karibuni sana kile chungikia siasa tukubona arua turi na bwana James Kimathi bamuita Jemoni mutongeria wa Mbeu Mbithi ya municipality. Karibu sana Jemo. Nashukuru. Thank you very much. Turi na bwana Franklin Mweti Karoti, karibu sana. Karoti ni Secretary General wa kiama kia NOPEU ndani ya county ya Meru, karibu sana. Asante. Thank you very much. Ndiko mtubo elekana na kiongozi our long lost friend bwana Edwin Kiongozi. Uliutumbo mbita wrong roast friend wekira rieto roast. Anuji uwe na uni na nje yara na lingere itu tuambiririe kichunjike chiacha. Wakinyanto amuoko nene wage achore wambirionta. Bakarote? Iwona bakarote bangi wambionta. Nande ukambita roast nonto yugo otambita. Acha kwa bati kwa apologize nonto nuji uni ndi umwe wa supporter ba Weru TV na nuji Weru TV igwetwiri makinya jaire ya nyunjuri kwa uto intore neri na ndi ndikaira muno ora bukwenderea nkauga wishiwe nyari gwatea makinya jaire gotije na ndi menya imbie kurara aja na ndi ukauga roast ubati kuga uria waingire. Edwin Kiongozi, karibu sana. Ni msiasa ndani ya kaunti ya Meru na bwana Edward Mutuma, karibu sana. Asante. Thank you very much. Nawe karibu kiri mubango chunkia siasa tuko baru ari aranira batwe turi live kiri Facebook onda rekio kwira tia maoni yako au kethro kia thoma utwire what you think. But mbere tukinya kiri siasa cha Meru ruare majority leader wa National Assembly na ukarinterira cia Tiania West na kire miari ya tongeria babo ndhe bakiaria ibone kireba ki yakaba kumeneria sana Deputy President Rigathi Gachagua na kachuri atire siasa ichi amberia mapema ore twakarate because kire regime thiru ndo atetika president kana korea kuwatanira atetika president na munini oyo kuonekere gukiya way after siasa cia kire kipindi kia bili but kire siasa ichi ya Gachagua na Toba Mount Kenya because kire siasa cia kire dionga ruare ya Kimani Ichung'wah majority leader kokari na bunga kwibothe ba Meru na kiome kithurira kwari na ndionga ya deputy president
kwari na mbunge omwake na nominated MP na women rep kiongozi imbibiu nandi bangu mya wewe muchoro thirikari ciondo gichungio ndra no tego kona smoke kana land flag yona nitie tayari ki muntu ura wije kuthoma kaminchuria metho na nduka ya wije kuthoma kaminchuria metho no bati kuona kwina mwanki na nto bara bakuthinga tarigachi gathigathi gachagua bethi nene no ntu rira twari South Menti ndareo ndagerio chiuria nikino ntu antu akwa ya mundu lakini othikira ukaigwa kwina thina na naru akimami chungu agoja no kuona full house ya jumbe iba muthingatite nyuma lakini ntuku iria itwagererie kwararia ndegwa muntu mwangera ka message ndamenya kwina thina kukira kiriori na twatinda gwithana line ya president na deputy itigi yake PR itigi PR Gachagua auge kieni ni arunga mate gatunywe ndege kairi kana ingeru agitro ambanje uge uni ngo support president lakini president nkoro wewe itikiri Rigathi Gachagua atigi wenka nakio kuona agichiumia agwita muchema no indo manto jare ombo kwira ugote ombo jaria agwita bwibu baire bwategana na iji kwina mwanki na ikio kuona Kimani Chungwa akija na president na iji Kimani na president na iji na jumbe bubo ndio kuona Kimani yakwijite o counter story ya South Menti ya Rigathi Gachagua ndene ya Meru ko story ira Rigathi yaririe na Arua icho chio counter wana iriko ndere in support of president and to support deputy president thirikari enu yo karate bana mutuma thank you bana Martin one thing katue thirikari ke ya kwita eko ya thirikari buke ya wita buke ya mbaita buko ya thirikari ke utaguna na kukungi kia magukete thara keke keteme ochoka so botu ntubo bweru kiri Kenyans ni muntu bamenyerie ke thirikari ke kiama kita kia thana kika thangalana kenge kero na rutene no deputy kwithira ari intimidated kana kwithira ati witania president pia tibu bweru ndene Kenya kathia ta history every president urethera na deputy owe kiyethe abata kosana first term lakini kwithira still kwenda to intimidation so there is nothing new number 2 number 3 Kambue Gachagua wengwarira ere deputy president mbere nere focus sana bua koi manto aririe right excess bila bati kwaria ithina gwirete ya kulukithia right ende ya thuria munene owe kana mutongoria owe kana right ara kulukanya munene owe kimiario nambi ate kumea protocol na ate kuthia ta protocol Agachagua ke otegera ina thina nyingi muno na turiwe ya burato wa school tokaua mirimu ire na mono is 666 in diseases which cannot be cured by any doctor apart from your comrades so ende kinyathi ina ira Gachagua na chio katuwe ote mtumba chiuria tha ino ntu ithina nyingi na tutumba gwache thirikari Kenya kwanza irane yathirire ekuthura president na kila kitu kaba kuibanga bo yaru so ende tiasa yetu tegethene ya 2027 Gachagua nyawe ona kathangalana nyawa tathangalana nyawa kambia bunge Franklin we secretary general wa Nope una notanaria ngwe na senator fununu zinasema aje huko ndani manto ya siasa kile mara na ndo wirio na president na munini oe Thank you bana Martin mbere kankethie mumiru arari wenthe na ndimwire karibu boyele bana Martin kinya Biblia agalatitha 6 mwanga 8 yuwa Murungu atika achua kiro wanda ikyo ketha je mwako thaka ate kumya mutumiri wanda we okethe we wanda ukethe uwe I want to say this bana Martin manto ya moi spiritual meaba mabomba gwetha batete kanagia na manto ya mwe but I want to say this akwewa kanya ka uti ya mutongeria kana muntu aoke in your community na one time ukareana no ntu bra kwa twika you're the first person urokwinjira muntu ra marina at one time bira wandire kwa ketha anto Mount Kenya
Uhuru na bera mantu lakini bakareo muibwa but today mantu yaro Uhuru wa ya ukarika. Gachagua was the key person, the pillar ya uchambura President Ruto iboko. Narua yes, Uhuru. Narua mantu yara Gachagua ethairia President Uhuru iyo yo mukarikira 100%. But I want to say this from where I sit. Bumete Mount Kenya East. Indira Bwana Martin kware na thine mira. Not even a single day Gachagua aroma ua antu ba Meru bakuthangika antu ba Mombasa inkoromba twethibu nabu kenda twatanira na antu ba Meru batikeendele kuria thina. Lakini ndira arenda kware mantu ya majani arenda kware mantu ya kahawa. Umwithere na conference Mombasa aeta antu a nyumba lakini rira akuthithio atana wita antu ba Meru iyi. So whichever the case ora kwa karaiku karike but naindenda kuira our leaders betu ba Meru atongeri betu barabari bakuwa batebela thirikari ne batirona maciara ya bira baruirire thirikari iyi. It is the high time nandi bawatanite na president na bela inewe bakethibira mu Meru abatero ketherwa 2027 yekaibanga alignment ingi ke ya Bwana Martin, you know, but I ndenda kuwa President Ruto na Gachagua bawa we were praying to office. Ruto imurombi mwekoro na arombere ruiru na sumbe rurachenje ruranyua mwekoro Gachagua ne pastor Gachagua na Rindio our one time MP and deputy president. Now that they were praying to office nuntu boboya kuona ni an example that batu tuwitanirwo na rito rira mwathani na tukawa we were praying to office twenda kuona ni mwanya jwa Uhuru Kibaki Kenyatta siasa ira cia betrayal conmanship itethiro ire ate neketwo antu baraba kwa we were praying to office na ndi ni kinya githaitu kuwa na gethibira andre at the same time bateka ibise rito ra murungura baturo kumia ndenda bathirie baya antu amo kwa kinya antu ange bakera na maybe katwetho atwina mantu yatumba kwa reconciled ibyo byatuma twathukana na mutano. Fair enough. Jemo, you know, kura antu mambo kwithira bakiwa Gachagua as how it lived his usefulness. Akuthiria ngweke yare ya ukinya president state house and that's all. Then president ya ngare ngio mukinya kipindi gya biele. Bwana Gichunge, what I know, politics is all about interest. Gachagua kwa deputy president of Kenya. Na inyadira wona kia pisho for the first time tukwele kwa pisho. Nona na alina speed muno. Speed ndio mbuga ya mbuga ya jambe kwa utisha mbuga leaders mbuga pa muchumbura. Ikyo kuona Gachagua gutonya area ambiria kutonya na viongozi kadhaa na kubaura indirectly. Nukugwata na kuambiria kwa dile mantu ja shares. Ugejotegera na Kimani Ichung'wah. Na nteto ya cha karikire ya South Menti. Bondi be exclude muchemano joina kinjo na adwa ijo kwa nyembio kwena gento kireo. Ugejotegera Kimani Ichung'wah that the voice of the president. Ojake Gachagua aja na juice no iguro president akiuga wena ari ke ODM. Na noeba tuongeretie ODM. Kugejotega mugeni aja ke thirikari ici on the broad based government igachagua. Nukugwata no akarega no ekwerwa smart ya tebate liko chetha mpaka tha ici ajuga Uhuru Kenyatta imwana wetu. Lakini akaurua urugojo no muraga. Ingutikia ntuko ite kuraja kana mbuga mieri ite kuraja Uhuru Kenyatta akaumira. Na akandi son Gachagua. Au no kethirwa imbio mushojo Gachagua kuthira politically. Do you think bachokanira at one point Franklin? Oranda one Ruto is he purport to be a man of God. Na mwekoro awe she's a woman of God. Gachagua is a husband to pastor. Maybe one time no bete ba karande na manto ya chokanira. And na bomb because there are so many other interests here na antu bange rungu na aba bainge mono ba push division yu yethero ereo kenda nabo baitia it may be a bit hand
nonto Gachagua no is outspoken ari akawa ma truthful man nkuthikiria ground ure kuwa aroma kinya mbere president endera antu bakureana na manto ya region politics aroma still aka insist owe nonto weta kuritira Kenya ngwe ukolo umite ya watu wikira stima anjiriria kwenu njeso anjiriria njundria those politics in front of the president na akiriana na manto yau ari manto ya broad based government no Gachagua ariwa ukolo ikwenu muchi anjiriria muchi witetie na president ara it may be boba kutha bure nto bobo mno kweya kuchokaniria nto ba but take wabutumbika because they were praying to office barombere no babarete amuringi kiongozi mtu mwarambira kile mahari kyo kiethro kikilus kile mantu ya yonte uni bitraktete na Gachagua lakini urandikirite Gachagua Gachagua etete wenka ukiaro gono no nkoti na arua na Gachagua na president korapo kairi politics gutio kairi thikira ngwire na arua no ngwate bwega wona rwiro ru president William Ruto amatoki Nyanza kwe sigi no utuma na no kuona arita kirindi kia mukwikira na kia muinira na kwenda kuonia Gachagua I can do without you and without Mount Kenya na the things with Mount Kenya gintu kingi na kiara thi na yumba kweja kumira na arua antoba toba Mount Kenya bakathura muntu ya Kalonzo Musyoka kauga na ndi nkurunga ma president na ingojokia Gachagua mwanki juoka Raila achetha William Ruto akoja Gachagua mwanki juoka na ndi Gachagua go tiendia wate kethire na ni popular in politics no ntwa terwa kanya bangwa we kiona kuona kiugo bicie kwali imbikirwe bila bibaterie unin pombe kuthiuruka which is kinya baba mu counter bakimani chungwa Gachagua imuthikirite ndaigwa gintu kiria kwenda we kubanga njeshi yewe na itimu yewe thai ya kubanga ya kumara no ntu no kuona kuri yanga na Wanyeri kuri MPs bangi bamugwatirite muno na be na agenda imwe na iji no harege kwa president ende murungu omba kulinga kiama nonto baba nawe baba omba gwita East Africa na akaga akalisaini kaire nonto ibeje president William Ruto na kwa wiki menyare ale bara mutestire oigwa Raila akiuga William Ruto tromba devices no kuigwa na tuga na ethwe au ni othi neka uma that already ba kumenya president ni week no kuona na ibeje na ndi batena Gachagua bakagwata Mount Kenya menya muntu ule akwirwa ngazeti kwandika na kuritaya siasene baba otenwetite baba atekua atenunkirite tiki kwau no atarange mathabu ageta East Africa na kiaura akera Gachagua na ndiri Africa Union ayo Africa Union akera Gachagua kona andikaria Mount Kenya no ntukure ichinge milioni 3 katukaria na nya Kalonzo akeja kujukia muntu wa Mount Kenya ya Gachagua bakachafua guku William Ruto ethire thinene kwau ote no be save ODM irere president kwethirwa atiumba kunenkira atiumba guchindira Raila etikia AU Raila achoka 2027 gitekira na kiora gikari no kuona muntu wa Djibouti ithireti na president no na achiumetie muno ikyo kuona na arambirie gwita mu campaignera kenda atarusi ground kongwatanirwe president William Ruto na Rigathi Gachagua kinya wa karomba thai itetonya na kairi yari mathabu ya thiri imuntu na manto yawe ijore exactly president Uhuru Kenyatta bathithanirie na William Ruto kwou Gachagua na ijora William Ruto athithirie kethira kaingiro muromo ni Uhuru ali ationgeta ationa tega president lakini Gachagua naona kwenda utumira the same advantage ya the office of the deputy president kuthiuruka na guchwa antu bawe na njuri yewe kendethira kige kanagwa kethira tiu mena arare akuinywa ndage tieta ubichieta ambia kubanga bangwa yiba farukwa na ndamenya na to amenya na kubanga nontu muntu ende desperate na kwa radio we Gachagua ginya wantu ja guchwa antu na ja ba mutevya ndoa utabui kira tetherie Gachagua Gen Z ekweja ya furuga Kenya nio Gachagua arapumwire na rietore ya were itia nontu nwenka ureta kanise ne agethera atekugirwa mbu William Ruto aingi Gen Z ku Gen Z ne amutetherie na athithirwa tumanto twawe ubichie wecho kwinto na ndi kachiumetie
kuthithia njeci yewe na njuri yewe indi ngwataniro edigathi na president thoma na Southimenti na naru atigania wone antu baba ibeberete Gachagua no gachiumitie kurwa andu ewe kenda succeed ciaca cia witikathirire ya so Kalonzo Musyoka na Gachagua maybe kira anatembea Kalonzo Musyoka I think the other day ndathikirite kamemero kire kaki 7 na ndaigua antu bongwa me uthikaira mauni ya antu Martin nonto antu tibwene kura na iboto atha so wathikira antu Kalonzo akiwetwa kwa ibu antu ma ibaumire au ibathamire ke Kalonzo so ukiaria kibonde baroke the ukiararia ka Kalonzo onara nonto Kalonzo maita ya aita akaluka antu ibaichinya to aita no akaluka but kuruntu kwenda kuwa Gachagua aina thine tina ndawa na untu thinere tina ndawa one thing werira antu benu bethera bainyumeku na baita ba uskuma waita na witite ikendo kinya no bono tethio lakini Gachagua hukumu obisinere mbere hukumu omerire hukumere mikai akare akachanganyikiwa antu achoka kubwithia michamanio irabwithakia na amebatiza rieto rengi thei Mount Kenya aira rieto rire arara village rieto riro ra muretere thina nontu every Kenyan okona irari na ku expect service ya deputy president take Mount Kenya agi Kenya yonde every corner ni ku expect kithia we deputy president ume service lakini leo achoka uwe wona ni adharani ate nukupanga ntureku yani your village mwankaitwa village president au ni othinewe yambiriria atete kirika in other tribes apart from Kikuyu na Embu na Meru na ukiakwilela mwatu kauna yuo nonto mtu wende tawe taranki mekwiki na ranki meri ute mtu kathia Gachagua nonto Gachagua tivie nabio na Gachagua atena akiri yere are Ruto no batu kumea Ruto asire second term anto bake baina high expectations chia awecha kwa president in the next term nonto becho Uhuru aweta retire so okatura very early atura mapema sana kinya itarawari ta kinya rio tano na kuriria na kuanga tano aru na ambirie weta kiara gendeto so kwarie kwawe muno kuku mureterete thina na bandu thina wete thina nonto ate ukira na ate utulia na ate na advisors number 2 abwethetie nemete na office president yonde nonto aitana kwenda kura Faruku na itukumea kuma kiambiriria Faruku are MP Ruto are MP utekiona Ruto uteonete Faruku mwankana haro story unerimenene nyoka ruwa Faruku no kana no utua kinyangu wewe lakini uteona Ruto uteonete Faruku so ikuona ni Gachagua kinyangu aria Ruto kana kuona Ruto mwankatha ai nonto bobo nonto nakurwa Faruku nakurwa barangi bobichi na lastly nkenda kuwa ndene ya not Mount Kenya ndene Meru ko batwe katuwe Gachagua first time baiguya eireru ginya thine wemba kwithire kiuma emirwa tutekira kuwa eire ya mongo mama yo buanga bana ni mama no ntichuni ya mongo mama aiko ya mongo mama nwetu thine ko ya nukona ni aramire so ende kinya antubetu na leaders bameru bampa da bana a lot of fear Gachagua ethira ko bithite nyuma bibio mbotethia manto ya so ende kinya biu no bitume atu akenine ai wenka no ndote mtote kuthwania njarereke ya ulwe ukumaka nera yaomba kulwa ikabwithia manto ya gete bwika nega betheria ameru mblanda so kinya biu no bitume leaders bameru bakaigwa bwate with him mbere tutakirisia cha Meru tuchinjia topic yetu choki topic yetu jemo beratire Gachagua akia ku manage maybe politically akia ku manage kuwatanithia Kirimara president no risk kumutaome na hata yaniri kura cia Mount Kenya ene kura cia Nyanza na Western you know what it happens Lejo ke jotegera antu bari nya ba behind the scene kipata bo campaign la dai na baba kwa dianto cha president mono iba Kimani Ichung'wah ba Didi Nyoro ukona na kule nya to alina ba Edwin kiongozi tukiuga Gachagua bandu ata qualify kuthura ari ariku mundura bata ikuthura ari ha
kiongozi akauga ikindi kiubata ikuthora ikita mwe wingi no kwera me atuinde tuli wana inchi ibare botegera na bona ndo ira Gachagua aretete aja me Gachagua aria kwambiria fight everyone as I said before othiri Gachagua kwambiria kura Kimani Ichung'wah we Gachagua kwambiria kura Bandidi Nyoro ugethira antu bara ugo na bombuga ne antu bairi gavana uju mbuga uju Nyeri ibare bobo gutetera na aja bakiuga mundu witu lakini antu baba ge surrounding werwe Uhuru Kenyatta ari akiri bandu na kikozi nikio keja kuthira by 2027 William Samoei Ruto maitirani nya atina ambio atina itha Gachagua no athugani kuthura na muntu ngi kintu kingi Musalia Mudavadi nye Musalia Mudavadi nya lazima no antu baba ODM baba ODM no bamuskume bamura ogwe for solidarity tumbina kenda wotuthithia broad based government no monka batwikira muntu wetu ariko with the end deputy president no kugwata that how it will be na nino muntu ucio no akethirwo ariko aria jaume ikio kwithira muntu ucio akuatiri iturete Uhuru Kenyatta wetu Gachagua no kaigua akirwo atiri turete nya we Kalonzo Musyoka kandeji no kugwata lakini it will be too late for him he should be smart starting from now ukwelewa another thing mateni kwenye kura chi ukambani ndiumage Kalonzo na komanda akandikao na leaders ba ukambani utoiga wale anti Kalonzo imuntu ina miri ale umite another thing ndaigua mutuma akiugete thina cia Gachagua ciomba kwithira ikijanagia na gavana ni mama rira twarigana Gachagua timau Gachagua ari na MP bonde ethero likana Catholic ya timau dwa muno bare obonde pressure ere amanto thina cia Gachagua iteno igwitana na Meru no ale state house yara ne oba gwitana au na ndi rira twari timau bonde ute MP otigirwe ari na bonde na MCA bonde na ndi Gachagua makosa jere athithirie ikwambiria kwariria antu bao ba Mount Kenya na kwambia kwariria mantu jojo Mount Kenya ambiria kuga na ndi unini ni the senior leader kwethira na ndi president ya kuthoma kaminchoria metho ona muntu jojo etete imve akwenda guchenjia na Gachagua nawe muntu we speed ya kanywa iboko bimwa kuurwa nyana uchwa ba Uhuru Kenyatta ni antu ayinyiritie muno na mothu na mathina na ikethira komire atuma muromo alego kamatira William Ruto thu no ndu no waikiru othu eta kwato gutambukanga alithira ali na thiri na ati ona thiri monkare marando ju jonthe ja mpuro iwa urite arume bakatindikana muno na batungana muno na at the end of the day Gachagua akarusi so maybe 2027 yate mujuke no ntukona kinyoko na micemani ere president ya thitha ya thai muno athithagia na ba professor Kindiki antu bo ibo athithagia bo micemanio no thikira ukaigua antu ura bakwaria kinya baba besa kunewe ye kaba ko mu inject micemanio ere thithagua mbere state house Kalen thai etiumba kuthithwa no ntugintu kira thirikari karitie muno igintu kira kiumba kwa empower Gachagua atika ethi ne president na president na ikaritie muno akumenya Gachagua ndio imujanja uko no kumenya president na ijireria jite Meru Gachagua michemani ira yonde wona akiurirwa mpi do you know that no banga michemani yewe akamenya president na jite Meru anaiji I will call who is who no ndo naije no kithiire nchengo kwau mutano babore thinene na nya Mount Kenya kuyega kinya kuringana na pressure ale mukugwatania Mount Kenya kinya Meru yongo eregyo muthikira kinya Mount Kenya East ya eregyo muthikira no ndo na ku influence area president ya Kenya no nambiria kwario thuku Gachagua kethire thinene very well yani mantu together I mean ni mantu together tukiwalelia kuona na hata jaweta because siasa cia Kenya is turning out to be something else lakini cia Kenya ikia loko cia Meru na cio nyingi nyankurukia cia Kenya na kiri kiuri kiraba baingi bakuria ni no governor Meru mutuma bije no mbone lamu no regular ga complicated governor Meru manya mwankathai Meru bonde na even Kenya at large anto bonde ibaite governor Meru na erembi impeached Meru na nya senate ni raite akulukia tembi governor na tuge kwithia tukiria na bura senate tukareana na bwa assembly Meru twethia tukimathika mantu kenyeji so ndienda kuwa woni kisheria
ngavana Meru ura toichie ura bauani mama ouna impeachirwe county assembly impeachwe senate nende aiwita court tika court imwethete iwete muchokete ngavana keterete yamba ati ngavana so inde thai nontu bwaturitane kuwa ngavana ni mama tukaurua nontu deputy ni baba tuwa ngavana ni baba without fear ndi me out tibyo tu that we kira riu indirect injection ni onko muntare utekwa thio kimba nontu ende kithe ora wimpichwa na witwa go senate omuria na wita koti tikaite koti muchokia kaite koti tu imuonera abi wa mwero ibia uma kana tebio ai senate nontu ni omwamusi kisheria ni amwero otembi uteyo une omwimpichi onde asao so kinya drama ingi na manto yangi kwethia gutuma ndaro ukiwa iwe kaito yokagete kunyorwo hiyo ni kazi bure na imanto yatene nya sababu katuile lato kona we wana rimwe na wanonya kiongozi Gavana Meru Gichungio Ndura unimbiche sheria na ndi mwana siasa civilized na mwana siasa wije mbiri wa Meru na Kenya Kenya we don't live in a banana country. We live in a country where ruled by the rule of law. Kintu kira gitu nekyo igawa there is no one guturi iguru sheria. Kinya senate kana assembly kana TV kana ambi kwina sheria. Na sheria ya Kenya ni imwe. Ndendo nthikira poe kana aruga. Kawira Mwangaza nwe ngavana wa Meru. Mwankathai. Assembly ya Meru riria ya impeachire Gavana Kawira Mwangaza gwikia motion jwa mbere ya jo kanso gukwa kwina kotonda yo yurungika bathithia jungi gamba rira ririoko tin no gungwata igamba riu ririoko tin ritagambwa ria first impeachment twitania mpara genda kwirora Kawira Mwangaza ngavana Meru antu baibogire kairi barathithia impeachment yengi Gichungio Ndura baraikia Kawira senate Gavana Kawira aleta senate senate irauga atiri kire makosa jau tuona menyeta alingire nyomba yonthe kibaragwe bakurukiria motion kibira babutire account iri thato bauga batwe tukuona Kawira Mwangaza na makosa na tukumu impeach now senate itare muthia no kuigwa na senate tio yuga ngavana atonyeka na ume kintu kira giapenire aria kuma Meru wita senate kintu gitwa political process kuma Meru assembly wita national assembly wita senate igintu gitwa political process now sheria ni kueja another chance weja ngavana wa impeachwa ya gwita court Gavana Kawira Mwangaza agu impeachwa eta the next day eta courtin kuchwa orders which is Gichungio Ndura ugachetha na court order no uretere yo ruje kwa Gichungio Ndura uthithia gichungi gia siasa na ngemo gikaraga kwenderea no ni arukuaje nya twenderete thai uniambu marani kinya thai no ya arukuaja with a reason kuka gichungi gia siasa ugoka uga sheria so court order ya address court order uga atiri ni andiki ya tumike to the senate senate kana speaker senate no it is about nonto ogwe gichungi gia siasa no to state thai no kurukaya no uria kwaya master kana for example the driver wa gichungi gia siasa Gichungio Ndura nkienda kwa address baruga mbere nkeja kithe bigger three atiri speaker wa senate wa sabwa na onda iguo bati kuthomera nyomba the house wa bera onda ekwe ekuya nontu no bera business ida chindene senate now court onda yuga atiri nontu te senate kaire senate bathiririe gwimpeach Kawira Mwangaza ondere riuga atiri na Mumeru wethira ataigwa mwire na aru riuga governor process ira ya tumiro mantu jera court ikurungika ne kurungika guswo nini ngavana onge ndene Meru Gavana Kawira Mwangaza ngakuthomererea Gavana Kawira Mwangaza no wenga bana dikera thira ngawitirayo ugota tega ondeu thika tega wone atiri tega ore kuga merugure
mirugure twite twagiupa kotonde kiongozi order bure kuwa order zile ayanite bombere Burundi kuthiria fatherlands kana ni kuromia fatherlands ya kana kutithwa ngwe kwetua ria senate bura ya mwire na kutio yuwite governor Kawira na chokete yaugire ngabana kotonda ugo ta thoma iri yaugire ngabana Kawira endere na ngugi ciawe my friend kotonda yu yaugire Kawira endere mantije niri kuthomera thoma bwega iriuga Kawira ukeja kwithira kotonda yu ite mwikite ofisine then atithira ari ofisine kinyawe na ije sheria ukeja kwithira kotonda yu ite kuuga ethira ari ofisi then court ne abati gwitikiria onde kumwita na ndi yankwira gintu kiria kiri aja kotonda iri iriuga atiri thomera orders cha court thomera te onda si onde ra umire ntuku yu order ra umire ntuku yu court order je ya ritirwo ni Justice Bahati Number 1, order number 1, the application dated 21/08/2024 and is hereby certified as urgent and shall be heard on a priority basis. Number 2, pending the interparties hearing and determination of the application dated 21/08/2024, a conservatory order be and is hereby issued staying the furtherance or the implementation of the resolution of the Senate, removing the Governor Kawira Mwangaza from office by way of impeachment. Order number 3, pending the interparties hearing and determination of the application, conservatory order be and is hereby issued restraining the Speaker of the Senate or any other person or authority from publishing or causing to be published in the Gazette notification or declaration of a vacancy in the office of the Governor of Meru County. Order number 4, the petitioner applicant shall serve the applicant and the petition on respondent immediately and file an affidavit. You know, first of all, on the order number 3, ya kuriria gazettement kinyoni dhirito yuke biuria sana kiongozi ati gazette notice tayari nere kuritwa, if not then order zizi chabati kwethira ikiwa gazette notice iwe kwa kwasht so nande kintu kiro bati kuerewa kwi manto wariria u about stay na ondeu ya rungi kire process ni rungi kite process ya senate ne choka ya rungi ka gusuoini Irometi process ya Senate irometie mpumi cha impeachment irungamirie mpumi cha impeachment ke sheria ikuona nyanje imo no monke gamba rurite court na rithikirwe nuko ngwata irungamirie mpumi ikuona nya kuma au nande manto jau gute no jabati gwita manto jau jabati guchoka court na ikieto mikote taejanire onda ingi kyo challenge ondeje kenda deputy ngabana anyunywa muma kwa no monga ntariki 17 igamba riri rigweto ndene court kwou ngabana Kawira Mwangaza kisheria no bati kwithira agwatirite office nonto still process ire kurukia mutuma ntu ithinki office na nirongeki tayari ta succeed monga ntu kwire gamba ri rigeta ri mentionwe rithikirwe riathikirwa kwa ritina grounds ndetena inya thayu ire onda ciciumba kweja no cia gwapisha ngabana uriku ngabana ongi umweru as long as court yetayona process yu yatumirwe ni iri na makosa itikaniria nani ikaeja no stay ya ondo still wengi ya kuoni ya kwithira mutumtu gapishwa ko gintu kira kiri aja ngabana Kawira Mwangaza irango tuminkwira nowe ngabana process ira yatumirwe court ni ugire nirungikwe monka igamba ruri kotini rithikirwe na nthikira bwega gichungio ndura igamba litithikairwa ntuku ithatu tomba kugamba miaka 5 kana 8 kuringana na ora muntu akaigwa kugamba igamba litonyere kotini ri style ya kugamba gute weregero kwetu teka pure weregero kwetu atukuga atiri koti ya rongekire process yeria yauga bomui agwimpichwa sawa account yu sawa ende manto jau amona nkanya gazeti amona na kila kitu manto jau ijarungame kwina kesi kotini monka igamba rithikiro and do you know mtura weterete ntariki 17 ona imbie ka happen ire mention ikuga atiri kethira ni senate na Kawira Mwangaza
bena case ko yomba gwekirwa another mention ko gutekyo kigape on 17 on 17 gutekyo kigape ni mention igamba litega ngbo on 17 ni koti geta yuge na arua twine gamba ria njimo na endu ni kiongozi lekirwa another mention na ndikinto antware ba bomba kwa pride onders ni koti ya thikira igwe gamba riri tinorito irio komba kweja na onders ya gwapisha ntui lakini ria na makosa iyo ndenge gekirwa ya gwika ngabana kawira Mwangaza office. Very well. Bwana Karotibu ithirite bukiwa gavana Kawira Mwangaza atibati kwithirwa rubi chini yedi nukuwa bu kiongozi ya kuwa na kinya control of budget netikiririe signature gavana Kawira Mwangaza kile budget ya 2024-25. Thank you. As I answer that one, Bantin, no mwanga na auto moderate na tha. Okay. You must give us equal time kenda tumba kwa address the issue. Kipindi kitagare yaki kya mtu mana tutakwenda kuinterject. Tutakwenda kuinterject. Ali nyawa ngawali monkaru uju. Tutakwenda kuinterject mtu akiaragia kana ukirikanya, so you must moderate on time. Fair enough. One, Bwana Martin, I am a board member of a certain school. Na Bwana Martin mwalimu wake hakuwatwa na makosa. Asaba wa i principal barua maita ya dhatu. A respond kireni allegations. Irathi tangi na chio. Omba kurespond kana karea kurespond. Ntukwira mbundi ya mukarira ande kuthithia disciplinary action. Bwana Martin either director TSC kana county director kana inya education Ministry of Education na TSC bonde bakeya na bathikiria mbare mwarimu mwarimu ake au stand interdicted ate choka kirasi ne kuritana Eta continue kana nkira orders thikiria Martin utita kotini mwarimu wake akwa interdicted. There is another further step. Why interdicted for 3 months ukae wakanya kakuthikirwa ni TSC Bwana Martin urenja utekuritana either 3 months 6 months or even 7 months. Bwana Martin weta wathikirwa wawateka note na makosa ukachokwa weta kuritana lakini waere interdicted uteta kirasi ne renge mwankarire ambare akure kathikirwa na ritatuliwe. That is when uchoka kirasi ne weta kuritana. Bwana Martin yuge akwithwa we pastor no karunge kwa kanisene ni ango ka mwasi wa turoga rura kangi kate ministry ra wa turoga rura kangi kibara endre noire suspended kala wari utemenyo uchoka ko uroma ku ni anga ukathia to the rules and regulations. Werorori ara nyuma meri 3 ute kurita sandaka ute kuasha oriara meri 3 mwankarira meri 3 wa savu ethire irio wetegirwa renge uchoke nande wa mushirika wolelo renge wethu mutumiria tuitu basic rules nande bwana Martin Gavana Kawira Mwangaza na impeachirwe ni county assembly Meru na no kurika na kwe motion you are omone court na yutetere na mbere the process was stopped nera romwa they went ahead wa withdraw ni moya now the repetition yo court barua impeachment wenero metwe ni court utire ye taro metwe Bwana Martin ya kwa impeached aita Senate yeta impeachera Kawira ke substantiate mantu yara erawa makosa yayo onde tuwetikanire nayo ngavana ara impeached mwanga na arwera tukwaria ngavana wa Meru kire Senate ya Kenya she stands impeached ntame agetha kurugureana na biu the process ya kuimpeachwa romerwe process yara baromagia ne kundingazeti the governor of Meru na buibu ari boro karika already na arwera tukware Bwana Martin honors were given chia koromia koso ya hii mutuma ya governor wa Meru
na Kawira abatere kwithwa eterete wora mutume eterete aeterena she was impeached. So no bati kwithwa governor Meru thai. That is my question. You see, Bwana Martin, we are saying this. Ngavana ba Meru ibari munya nari ngavana kiraito nari ngavana na Kawira nari ngavana. Na Kawira nari impeached. Tunde kisheria. Ora batere kwithwa in acting capacity ne mutumonto ethingia. Tweterete determination ya process ira Kawira ikirie court. Tutekureana na Kawira wiki yamba court. That's okay. Bira tukureana na bio ne ngavana oyo ori obisi na illegally na naire impeached. Nteko meaketha antu baka bakuata impeachedwe kana the process was wrong. Nteko meaketha ibo bakua, but from where we sit na bora tukumenya mwanka thai ngavana wa Meru na impeachedwe. Nteko meaketha kiongozi ka kureana na yo ata impeachedwe. Na Amazon King ya thomera aragwa kuringana na standing order ne na senate wetekanire na makosa yara account assembly ya Meru irawete ngavana nayo, and from now going forward Meru governor stands impeached. Na nde biram kumenya ni from where I sit ngavana wa Meru na impeachero na manto yara kuthithia ari thithi illegally abatere wetera outcome ya eamba rikaitwa either ya Mboreni state achoko bichine kana ngavana mutuma akapishwa. That should be the process. So Jemo Mbori atire, you know, dadikirire wakili Ken Muriukia bena mutembe kire arwe siasa Thursday. Wakili arawire aya ne example ya Wajia. Au governor Wajia a impeachwe deputy wa nyugo muma ya bareta kotini, then deputy yochoka ringi deputy nonto court orders ira charity they were not restraining deputy kwethwa kenyugo muma. So dibukura bati kwethwa kwikareka Kenyamero ati governor Kawira ari kando endele na ambare yake na Meru ni eta na mbere ina twethinkia. Do you think that should have happened? Bwana Martin, what is there? Nyanko ya mawakili wetu kana legal councils ibera yantu mapurapuryo ke ukejotekera ikesi ile wa jail ile after governor wa impeach uko wata particular steps ile patategere mantu ja constitution kana ambio uko wata na governor ya nejere kwambia kufight mbio guchoka ofisini, lakini kodro order sira chanenkaniri mbio differently na ingutikia riba ken wakili baraya ibo waringire the legal advisor to the governor nuko wata nomba kuelezera 1 2 3 ojo Edwin auga mantu jauja kwethwa governor noe still the governor Meru Kawira Mwangaza mantu jajo on the twiji impeachment nenyaba karote na obasho aja impeachment is a political eri gintu gya siasa bwana gichungi onduro ore aja gichungi gya siasa we antu babengi bombo kuretera campaigns na bakauga wote kuothe mbio kuhosti muntu ja Edwin ote kuhosti ote kubwera kuhosti muntu ja karote. That how it goes. County assembly to ya Meru from the beginning me ate abatu tumete China antu baba itonere beba murengo fulani ukaerekana ugwira asima mbio uthithie ngugichi na tukona from the beginning abeta na governor pamuikia senate. Yes, she was impeached. Lakini kintu kirantu batikoerewa kuthwa kwina koti nukugwata governor ojo itufaira case through online no ke jotegera jora legal advice o governor aririe na era bakenu akili ni yabo ngoindo ne bamba kurigara kidogo kotonda niyo yambire kuma mbere by 10:30 alafu by ingutikia around 11:30 ilo tonere mbio Kenya Gazette niyo yaumira nukugwata. That how it goes right now pakatha iji governor wa Meru Kawira Mwangaza otora koti mpaka thaiji emwete mandate kuthithia mantu jaja itware na senator na karute mutongeria wa Meru itone senator wetu akiandika baruga na uga gutigintu governor wetu abateri kuthithia na governor nomberi gwita na mbago sina budget ile ko nomba gusina budget ile eta control of budget uri muitingo yo wa thirikari lakini achokire senator mura this an independent body governor tuijena through the court Kawira Mwangaza na so far mpaka thaiji nona appropriation bill
ile MCs betu bathithitie weakness MCs betu ara bathithirie ngicoka kibwaja baije bokurukia appropriation bill ngavana ora wejite jonto ithinkia no keja seine mantu ya jonte kenda jomba kuthirwa mbio cia gwita through aya nio bejire kurega ikweroa nio beje barekere ochetha smart no keja kuthirwa MCs betu batathithiria appropriation bill kana ba misaina kana ba mithithia ora ba mikiagia executive. It could be and time for a governor no kugwata lakini kiongozi wa atire ati impeachment ya Kawira tayari nerometwe ni koti so woni ukia kwithwa ndi Kawira ni kumenya impeachment ya kwa nerometwe koti nteta kinye senate because impeachment what for na nerometwe kinye senate ni andikirie ro kendera ni impeachment uni ari gamba already the court in Meru but they proceeded ikiona mpaka tha ichi wendi Kawira kama Kawira aringire awita senate uga kwithwa na kumenya ni illegal impeachment then ateta kinye senate no na kutumba kurega igwita once maratazi jaja kinye na area utumba kugorega the process antu bara bavunjire sheria atetera assembly Meru na atetera antu bara bavunjire sheria assembly Meru na atatumire wakili kira assembly Meru sababu 1 minute kurega gwita kurega angutethie kurega gwita assembly Meru ibari na tabia weta bakaumara bageta na bakamura na maiga ibamenyeretie tabakaumara okay na ndi what is there gichungio ndura impeachment yembere bakwigino kinya seneti batabati baunire sheria ku debate impeachment yire ne ronge matharo gikoti na mando ya kumira koti ne ro gatheka muno no ntukoti utekoti kama process ira ne ri kurungi kwa na bero bakandibati bauna sheria ubekiro jungi na seneti Nairobi ni kwina case ingi Meru kwau Kawira Mwangaza gwito ofisi ukarotea mekarotea ate kumenya atiri inyetha na ya maandamano aro ofisi na ngavana muthume maimongwane ngoine cia karute atinda ale na probox na maandamano ya kwenga Kawira Mwangaza lakini najo maandamano kindu kira kiombo tethia karute kuitanga bana Kawira Mwangaza ofisi te maandamano ikotonda au Kawira Mwangaza ali ofisi irigo imbiba thithetie bindi ire athithetie kuonania gisheria jikite Kawira Mwangaza tukuwithindro sheria wegwikite sheria yetu neji na yetu ni ebati gutwika ofisi mutuma ambita vende kidogo nonto one thing tore atwinde twira Mumeru umana Mumeru amanya uma kidogo very quickly kenda tukithimo ithatu so nde I think we Edwin kenda muno kwariria ara atendanya I want to boy ithra na at least boy savu nyantu bonde and asavu arare which is very bad muntu na bati rimwe kwetha kwina meyero tero kuya intemei kwetha kuruntu bote winde na ukugwete bwo one thing katwari umano ntu kuthoma nyamwire na inkuthugania ta muntu atigwerewe chungu kununtu kitekwenda interpretation ire ya court muntu wengu anakuigwa akelewa so okay akuthoma on court on deu ni ukuelekeza boya muno ati ubichi ya governor vatu kwethira vacant kinya kithia antu ethingi ate apishwa ofisi etibatu kwethira na governor ebatu kwethira kariu kinyere mte but yero mia maumiro yara ya umire etekurwamia kwa pisho kwa governor etekurwa pisho kwa pisho kwa deputy governor actually yero mia karomnya gazettement irere ingi tu deputy governor aka na brango ndo kure ndi mantu gazettement before baba ita court gazettement ni arewita ate iko bwithwa mapema so kingi yako bwithwa gazettement ibibyo tumire baba ita court indi gazettement ni bwithirwe na baraba wita court already so ndienda kuatire kinya tutu ukira na tute kukaraka tukurea na thina muno Mumeru nate karute mbaithe wandamana ithiantu Meru bongo ibo bakwandamana bongo karute ateumba kinya mjayo ateumba kinya njayo onie mbicha chia oi no muona ira toka withero iko nyawe ko ithero iko me wote rutangu iluri ya tauni so nde me thirikari karute thirikari ocho ichoke utethina we have no problem na tutena yau me no we mauri ya kwa rito nyingi ite utethia Mumeru no tuwe tayari uchimbaka lakini mbona kwenda kuwa na atire matini ni ati muntu ora abatu gwethe ari obisi nera tukira na uma imutuma ntu ethingia na kinya kwa twika ko inkurani ire anu ntu no gwigwa tika kwa ko tonda itekwaria bila bibati ari wakaba kuria kitho to mwelewa eu ni otatics yo bakurani to tukurani ko timiaka kithumba of which tika kwende by final na tia kwende governor uba wita mama tia kwende nwe final
ya ura akabwithia ruling sheria irio na Kenya govern na rules iriatia rule of law na sheria ira ikathiata ikimenya imbibio ngwe kubwithia judgment number one senate inquiry court na bwayo na senate ya kwamua untu it is very hard kinya court tinga court ondeu no ka court onda ikirutwa kinya bakaita senate baba thuthurie bona githii bathia treasury mureteta prebati kithia meye ya thatu ya thitangite mwekuru kithia yari ya uma kathia te ya uma no to senate ina ma lawyers senate ina tubathominya ma lawyers kama mbogotha ma lawyers bobonthe lawyer no miru bari bonka kana lawyer no kimama bari lawyer was babangi bagatha Edwina Mbere no kwira mantu ya impeachment mbere buru siasa na au no ngwendete kwende secondly aram brother James awire ati mantu political kithe political ire mbere ite feel ite kewa kikuruka no tukithe politics ni aringe riboya mwangano ona aba mheshimiwa Mpuru bakire tawanto bakawa Mpuru no tethio lakini it was not political ibira Meru bakurira mwankathai na no kurika na twambiririe mbere ya matini tukerage mantu Meru antu aba inge ibakararakia lakini mwankathai mwananchi ground na itikirite na uteseka na utemendeleo ya kuona kinyuka thikira antu bongo katurekana tho chotheri uthikirite antu they are very much against governor Kawira kwithira office muntu rake ukumea kwibiona akamuchala kana kwibiona akana katokeni nuo kwa Kawira Mwangaza no ntuthani ni kuthamba na etungurike kwera ati mwana kia witabura lakini mwananchi urakarite ndika pisa mashinani eterete maendeleo kankwendo kwa kishira they are worried na bakakaba kuria nontu kumaria bone ng'ombe mwicho na yarwamwa batona bingi kenda butika mwicho gekurwamba batona kingi so ndi antu bongwa thiambita na ibaku bateaniri kinyere Edwina akwaria akaria akiwa ngabana ni mama kante kumea weno uraku antura yo no nakawa echunki ko kire lakini ya batu tue mea naratu mite our people biba nyonterete maendeleo na yoba bagenda ano twara yongea ke aragia uria no kuruka ya maendeleo ari ukaragia ongea ke aragia ukiaragia utunge ukwaria so Meru no kuruka ya maendeleo wetho roto miuringe tuma tutetaira batu tantu bathomi bakwelewa thomba kuringe tuma kuria no ikaira maendeleo yo chunkire ono control ini ndamwetete for starters but so inde thikaira tathiria meka kware ke aragia ndiru atire matini in simple terms mwananchi bire eterete maendeleo na ati uyona kinyake rorengi gavana ni mama na nakumeri miaka ile no tebi arona mwananchi mbia gadra iko na nyako tie ya ndile manto ya Kampala bando millions ibaba usafa loss no to beche tu cheo cha maendeleo na bi lakini otebi itabura kinyosa ni biro sira there is nothing gari ria chingene chete karinga gatu siasa cha choka hata hivyo kinyako atweka aomba weta akandilevia ntwethingia kwa pishwa umetwa 27 twacho kwa mwananchi na mwananchi akabwithia the right thing no twatete gerera ingi ukacho rengi akira mantu agotundu kwa tio tio mutethia bia kwenda maendeleo karote maandamano yu ya Edwina akuwa no organize jambi na kwina yamba rero teri weteka koti tariki 17 yamba ri koti tayari auto proverere wati ya maendeleo yete thank you bwana Mati kwa mbele Deputy Governor wa Kisii bwana Monda ari kuimpicho mweri ywe thatu mweri yo mwanje yamba ira itirwe na aretho tinga ti Deputy Governor wa Kisii na ndi baraba begete imani yo ati baka tura mambe ne mwaka 2028 iba ulwe I want to assure you bwana Martin by October together twina ngavana kuritira Meru ngwe na ngavana mwea ngavana temu ikumia na ngavana gethwe na advisors bo mutethia te antu bakuringa kibara na kurumana na kuparindia antu bakatura uparindia antu mechamaniene na kuringa ituma biothe ndene Meru I want to tell you by October and note that twache mania twina ngavana muyaru na anywete muma uwe kawisi sheria nkurukie mwambi Uriku Mwambi Banyara alawireta mwaka 2028 imamba okay i advise on governor imamba yana wana kuigwa mugambi ambete achinda ndene ya Kenya Kinyamiru mbere ne antu bana tethetie beta bamba achinda tibale ambara Kamlesh Patin na kubwithe bwa thithiria aratetho gakire so what I'm saying urare ari nonto nagore muchara yo ngiri manele mweri
na gomba kuringia tuma kiu. Nande what we are saying is this. Measure itewete kinya kikatiba na kinya judges na kinya antu ba Kenya bonthe bakuona Meru ni kuria thina. Tutitura kutherenda mo na kuthiurunga mo no ntoba makosa ya muntu mwe milele. Na sis kabakurira. Arimu ba isindi kabakurira. Kashi workers kabakurira. Meru is not working. Meru ne romere. Eta o uteri chetu chionde cha Meru cha gwamere bwana Martin. Tutitura thinene because of one person akewira cha antu ba kai na bange ba itura thinene. I want to tell you this, Bwana Martin. Kinya koti ne thikiraia the cry of the people. Na anto Meru keko thangika. So I want to tell you, Tarehe 17 yeni mention. Tuku eko yam. I want to tell you, October kinya together to nangava no mo yaru ndene Meru. Nande barabe na expectations ya 2027 but to Pedro no bakuria ba urete tuma Meru na ba ke advise the atedro ngavana ba eto mo advise manto akurithia ng'ombe na nguku na yau yange but October together to nangava no mo yaru. Kuwe kiuria wa mbure ka maandamano Bwana Martin. Yes. Maandamano ni right ya muntu wende kuthithia maandamano. If I am agitated no ntoba mantu yara ya kuthithika ndene ya county ya Meru. Meanthe anto batithikira cho Bwana Martin. Na no kuona kinya jenzire kuria kuthikirwe ibariso tereba atura kianine kuwa no mwanka tuthikirwe. Era right ya Meru kuwa atiri. Ngava no yo tutesa mno akuthangikia antu ba Meru utebye tukuona turirwa nga MTF ne kwenja barabara weta in the world ntura ire ikwera ni kwenjo there is nothing. Mamba nga woni yamba ya 105 nda yethira nga ya ukinya 206 ukethia mbecha ciari 95 million chio ukinya 605 Mumeru na kuona na kuthangika imantu yara ya kuendelea ndene Meru. Bwana Martin, I want to tell you etera leo kaibua mamoyo akuebe lobici neu irio kona staff ba Meru ye baturete bakina bakemanjirene bakera murungu iboya no nto. That might be 2032 kana 2032 by Bwana Martin tukaya force hope. Ara turi Meru ke kurira. And I want to tell you Bwana Martin tunde ndauma central event ya ntune ndauma undeta charia. I am telling you the truth. Barabara yambitire nionge kinya charia ni mbovu barabara ethuki ndakinya nara charia ngiu nyankethera antu bakuibo inyo uthuku no nto bwa mama naire impeached ndethera antu bonthe nara Martin kaba ushangilia bari ire akweba ebelia ubichi ne ukendra maendeleo ya Meru yetana ngoitilio rengi you know timely Kenya yarankire governor Kawira Mwangaza ari best performing kile manto ya barabara where barabara ile ku irenjete we umete na uimbumete gembe north na the world na wintura kuthiurunga Meru ibarabara ire kui itunyumera tula tuko modified no ntoto itonere nonere by change the ranking nani kangata na baubange barabari number 1 2 3 4 mwanka 5 bamwethi number 1 baubange ba number 2 3 4 mwanka 5 so Bwana Martin have you not seen where ritete clip yayo no konenge riti fake negande kwa fake. Are you not aware that antu bara ibatura na nyumera yo ku modify manto na bakathithia ni nao ba kurankirwa number 1 rene Meru ukenja barabara wa tiatiri utewekera mwaram utekuthia rolling no tura barabara ko tuma wethwa number 1 rene Kenya where on earth ikuoya 705.31 million wachokikire national government mbecha cha Meru ikaura chiondo karango kwa number 1. It is a total lie. I don't think ioma boni urongo my brother. Jemo bura karote na mutuma ba kwedia kuwa ni ati governor Meru thai abati kwethira mutuma twethinkia mutuma ini waiting anto baba ura bukari ibakuga bwaga kinyi kuna kintu kila Edwin kiongozi uga ndoto ya mchana nani nuko gwata menya governor Kawira Mwangaza alingiri na kura more than 230 uju kwenda giti 219 vote no monka to ngongere chetu dikira ni kwele ambodi kile Mr. Mutuma ambodi kile kwele more than 280,000 vote kintu kila kileo
Governor once ugo karite gitikira kia governor na itona inya me antu bali chokia na kesi ya Martin Wambora muntu achokia na governor wa Jil wachoko jonto jojo wa ngasiju anga ikitui governor ojo okisi nande kesi chonde ya cheta kotini ale kesi si tofauti. Kesi ya governor Kawira Mwangaza impeachment na 3 months in office. Kuna mbelewe ikia motion jojo bando tutegereta kuna kesi ile ariko noke jotegera senators betu boki nyarea mbele oringa kureje menye itona motion si nyingi urachithithika no monga mbele wambe on debate motion kenda weto joringira kura senators betu ntimenyi na baumire canteen menya ntukune utie canteen jensinsi ba iba thogere canteen baumire kunywa chai beja ja kuringa kura ariko no nabo mo baringa kura na online bakenya se speaker wengo abera imbi boko thithia no kwende yutate watho kuringa kura online tiki yutate na watho lakini nona speaker wengo kajukije kura ingana na tumagana baringire kura ira cha nini me atuindi twategete so ndiri atire kura ciaringirwe 26 27 24 yanko ndo kuleta atire actually 26 27 miss jakata intete kurega jo jonde anko ndo konye the process ile ili okenda tumenya governor no re ariku no re aja thaiji ore jorangu chokerie legal and devices betu kana mawakili betu menya karote ale aja imo wanasiasa na onya ma politician twinde itukwenda mtu imberia ndere rutero reari no kwelewa na madute atuma wakili watama wakili ba rutero ndeje bali uga ujo watama wakili ba ndeje lakini kintu kila kionde ke barongi kite ikotonda no na before ntariki 10 objectively okay akwendro ote kuimberia njire ero rere objectively ambothi kene kwele kuna thaingi obata liko stand uko ugatire kotonda ije menyi bara mechwaga ora bakandua we with lakini beta bero no monka po tariki 17 boja bothi kile mention ko nyaka roteaja they should accept that the governor oreo in governor Kawira Mwangaza to dena the designate governor na kaguro mono karote lerea bakinyeria gukinya obichine after ante tuiji bakuma senate na governor wetu akura no chokete ofisine no na bakarote bete okedi and deputy governor wetu obichine we na ndaguro muno ni barinya na with some of the MCAs ndaguro muno menya na amenyere obichiwe neriko no kugwata ko tukongania mantu ja siasa na mantu ja koti ko ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na kintu kingi nkiuga mtu baraba implementa maendeleo MCAs ja for example ja mpumeta municipality MCO kwa nejera ugabatwe antu ba makutano ibabate limbio ikwewa machincha ka wash na tent ngavana agetara aga implement kintu kyabiri ugejo tonya ja mjini ibetre bae wambio bae wa tent beta para ira dhaiche the expansion dhaichi chilana ambio tumbaitomen ugejo tonya ja municipality still it's my road aja west wind barabara ile tura kumira kwa kaduru na ndera kenda umira kwa consolata sisters barabara ile tarare dhidetwe ile dhidho na MTF MCs no ekirembio allocation ya barabara iliko tonya waitista kadumande allocations MCs betu bobe kairambio maendeleo kenda ba ikege escative kenda bomba igu implement kwa MCs betu nara ngavana abate ikudrwali ne babate ikudrwali aliko MC betu ejauga o municipality kana inyo ntima west na ndejingi kwena kioroge atura jare aja gitembene for the last 2 regimes kutike ntoja kiu kiadithikite lakini MCA o municipality on Tima West na Tima East bakana ndiwe bo batatu bogito bata ikudo tuna kiorwaja na kioro kile ya kirona kiombo tedia mwananchi ambo ko ateni kwire igoro iturona wa vinya ndeti akira unchi chuburia akira unchi ite no kwerawa ko ngavana watu nya kuranko ki infrastructure ki water ki energy na stima tonya area chetu na bakone chetu so baba ko lodge chuburia na ali anko dobonya menyandu baba menya bakaruti menya beta against what is ngavana ojo gento kira kodithia she is doing the right thing anko dobonya ora kira unchi chuburia ojo kuna nguge ingia kodithia more than so gichungi ondura na ndeke nke ketatu ikithimo please kendo ojo kithimo me anti kwenda kwangaratania Mumeru manto jegie court monka nandi gavana oreo kisheria Kawira Mwangaza na arwa nuigitwe Methodist tukirwaga na bishop wetu ura munene ndene Kenya ko tonda mbire mutano icho cia mwika monka ntukwerejere kuma ofisi ko tonda ikamba kuthikirwe igamba kotini so igamba la Kawira Mwangaza
akiendelea gwita ngugi ikio wone control the budget yetikiria saini ekawira no ntuna kumenya Kenya we don't live in a banana country tukari tu sheria na nkwira na for information do you know you can gasita a president etete kwa son win tukujire ko tonde karungika agree with me na ko tie kauga tuteya na njanji wa conduct swallowing in you na bakarungika ko the most lekana na senate lekana na the only thing that kintokira gikaraja mwananchi wa Kenya na Mumeru ichungio ndura ni sheria ko wethera sheria ni kugega mbale ari thikirwe no keja kwithira akawira Mwangaza ari ofisi ne kimakozo ukarotea kuga ko tonde wira chwagwa Edwin, the problem is not the court order. Problem ni ambiguity rere kiri court order ji kwithirwa atire itikwaya na clear directions. That's why na day governor nari obicine mwankarere ambarire kathira that is how court orders are given. Okay, kwithira ni erungi kire process ye senate gote no yugire ngabana tikawira Mwangaza ko gesheria no kakenderea na okeja kwithira atienderea ruai barachwaga kotonda nyebo bakomenya sheria ya gwapisha deputy governor baugite baeja na ntukuitha to Thursday batumete nya shoot kotonda yaura ko kwana nde gutebua no monke gambare ari thikirwe kowu ukeja kwithira gukethera kwina weru bogwapisha muntu ndene Meru no monka kotini igambare ari thikirwe na rionekane grounds kirito murunge na ugira bwega uge igambare iri rito muno na letia wero TV ugegamba le wiritoi na inyani ngona iritoi re kagambangwa. Another thing gwigwa antu baba kiuga Meru ina thina Meru ngugire anene yakawira Mwangaza thai no kwigwa igukurukitwe 33 million na sainete kakwira araige mbie kiriku interview bionde kareta irwa asaina budget no dikera ngwire bata dikera budget yuko tigwa nobe ekira 33 million dikera 33 budget ya 33 million kara sainire kintu ategumenya dikera wasidint ka tegere uga o ubekirite into bieta machinani kacha ine budget yewete direct ke mwana inchi no nturi bakalire nde ba negotiate about the budget ba tigwa baba ba chinchi budget pagu impeach na bongera milioni inge ithatu cia gintu gita wa ambassador now maendeleo jara bekite kimbanje tiu iyo ja batigweta wandine na MCA no wekaira tenga bana wekaira barabara ndimbiri thithwe ne MCA okoroka ya barabara ya ndimbiri gwetana gwekira kimbanje tiu executive ithithie kwa manto ja kwaga maendeleo me muntu uyu no kuona weja ngale yandiki kama Mashinani Foundation utari akona wega baka ura Mwangaza no ntoi muande kwa kaburi methiri kale yagochwa te usikana menya udingo gene ali beratire point rangu kwenda kwagi ukeyo ukeja kweta Mashinani kora kuyenenga bana we MCA uninde na weso bakura ngale yakwa ende uranu atengari we dikira bwega untiromba ngale gechongo ndura maendeleo jara yeta Mashinani MCA no monkethire ije imbiere kwa Mashinani ngoira wona ikiaja no cia football clubs chethero ikurukitwe ni MCAs ko gintu kira kionthe ngaba thingata Mashinani tekire ekirite igiragi ikiri ni MCA na kyo wigagwa oversight wethera ngoge gwetira itwa MCA na right ya gweta minister ya gweta na ande Meru anto abeta minister of finance kana wa agriculture ba impichanga bana oraigwa assembly Meru etete minister ito mo question nike no ntwana na kwina thina bana Martin no Martin uwetekeria mu Meru akachwe na wewe ngono kumenya the process of making budget yanjira iria ko MCA wanjira area the process of making budget kana it is the executive it is submit KMCA no this man is no Martin bakorea but I actually come on hey gentlemen okay we cannot mislead media muna na tokuwa but tocokera mutegeri wa Wero TV tocokera tugethwa tukimenya why Edwin ku ati governor atamenya ni bibikiri be outside. I would want to understand because impeachment originator kuma kire executive atakire assembly ba mithoja ba change kana ba mikilukia kari we kari and then ya chokorengi kire executive gusaina actually kire budget ni kurari na
kuria kwelo no mankabe takiri control of budget babwithie karo ke kuwatanira unio bara yaba kawatanira on 33 million, but I understand siku in another 3 million ya basari yekiri award katubana to kwa kiri maoni ya kwa ranira batukirukira fan page yetu ya Facebook ni Wero TV kana kiri Martin Gichunge kana kiri Twitter @Wero TV kana @Martin Gichunge one hashtag Gichunge siasa niyo hashtag yetu narua Maua Rose Mireti arua Kawira Mwangaza atubicine nawe Honorable Stanley Kidhela Muguna Alex Tarua, greetings to the panelists. Super moderator Gachagua is focused on presidency come 2027. He has netted Natembea in his circle and more to come. He is selling himself as the truthful man on government project issues. Kimani Ichung'wah is placing himself in a position to lead Mount Kenya interest in government and also an alternative deputy president in case Mount Kenya remains in Ruto circle and promise to women is thrown under the bus. Honorable Aaron Abwanaka wa Nete Martin Ketheria Tongeria Baum ndu mutuma kiongozi na Jemo. My friend Kiongozi is misinterpreting the orders. Former Governor Kawira Mwangaza was impeached and was gazetted by the Senate. She went to court as a citizen while Mutuma Twethinkia is the governor designate waiting for official swearing in. Kawira was not reinstated or given stay orders. People should stop lying. Nibuo abuana okwira. Kwame Antonio Akawa, false hopes what is being used to manage political expectations in Meru, and legal ambiguity is what some political class are thriving in. However, the unanswered question remains, if Kawira is not the governor and DG has not been sworn in, do we have a leadership void in Meru? Nebo Kwame Antonio Akuria. Dhuranira Mutia, hello Martin, say hi to the panelists. The issue of who is the governor of Meru is not here nor there. Akawa, it is clear that currently Kawira Mwangaza is on steering as the county boss, and no one should dispute that. The Senate impeached her, but the case is still in court, and from the look of things, we have a long way to go. Currently, it is only the High Court that has powers to end the confusion in Meru. Otherwise, tutapiga kelele sana. Medheka Soldata Kawa, good evening Martin, salimia hao viongozi. Today the panel is balanced to tell Kiongozi that his vociferous answers and about the governor needs a lot to be decided. The rule of law should take the upper hand. Kanuthi Onkolo Kawa, if those are Kawira's advisors, no wonder she's feeling at 1,000 kilometers per hour. And this Kinywa Kawa, yani okay. Frida Kanana Kawa, Martin Kumbe Karutia anajua Biblia, atarajie kile amepanda. Meru atakivuna. Meru governor ni mama. Nawe Ben Mureithi Kidhinja Kawa, what is happening in Meru is trying to imagine our courts are same as Kanu era. Our courts are the most trusted arm of government. Governor ni mama. Frida Kanana achoka Kawa, Kiongozi waambie ukweli, Kawira amebakisha miaka 8 bila kupingwa, wasoe hiyo sauti. Na we John Gifted Akawa Mutuma anasema wa Meru gani yeye na wale analeta pale Meru town. Okay. Honorable Nesh Munene Akawa, we know our governor and now has is His Excellency Mutuma Twethinkia. Kawira was impeached on 19th August. Awache drama. Mwenza Kawa, live from Mutuate. Maoni yangu nasema Kiongozi yako sawa, anasema ukweli, so Karutem itabidi wazoe mpaka 2032 na ukaua hata Kiridhimo. Hello Wero. Wero. Hello. Hey. Nadia. Iko amukuru. Uriaria na Toyota Kaileme kuma Koromone. Kaileme karibu. Asante sana mbere nteveria kurubau. Mbere uni kwenda challenge our constitution. Mbere buru ndoe Rigathi Gachagua na Ruto. Wano nduwa kuibira bate define sheria boeka. Omuntu azwa mandate yawe. Utariro bure antubaire lakini mtu mwana wawe na interview. Bionde. Ekyo kona ntubando myankuira ya Kiongozi. Akiaria Kawa Rigathi na uri. Rigathi ati uri no ntubatu tu nyuma yawe. Atu turi Meru itukona bura ko weta
na gutire tugetikiria mwana wetu aurwa o icho kona nyamuntu ya mutuma antu athinge ngwe inera go face. It is the same challenge that he is facing. No tungavana karege to sainenya biru after wita guchorwa na area ona ibwega ya saina biru eriko biru niki asainire bachu anga milioni thathathi anga bongera milioni 3 arege to saina niki twethingi atengerombe cia no akugo buthuku indi atuire mbire ndi kiongozi atuturi Amiru twingira undine na itukona yareendelete. For example ya sivitari mama wa ketira ikiro into keta thibwe tona gwa senate sivitari ya buri 2015 abaendu ni kiongozi bani mamunya echo keiro keta thibito anga yete na daktari anga kete na equipment and ba tuturi Amiru ko tukaira gwa mantu tukona otaka barabara uticho utistima na still antu uno bakoja otwaira mindiane. We have got our eyes itona na itukumenya na tukaendelea batu kuba ngavana wa timu tumanto evingia. Unutire tukaetikaniria na tubo endelea otwairia na batira tukagamba mwaka 2028 gaba tibole kunjani na tibole kagita gamba igamba rina ene bare bakagita igamba ruba urarigeta batu turi Amiru tunathina but today tukiria ukandamizwa kairi na ito no ukandamizaji na tusupport ya wa governor nakare obiti gutikiku nakare kwethi urunga bauga kiugo obiti ndumia kuira njimo na ndi kiongozi barumia kiu au nyakura mtu wakaura kanwa kau na ngoya ikwaria kanwa kau ibora tena jama ingiza kuangurukia. Thank you, asante sana na please to ringathi mo idroa we respectful kire panel yetu na arua hello wero Rale aturingira thimo still ukanisha sauti yaku ya TV. Hello wero. Hello Victoria. Oui. Abare kumukuru. Iko ya Bere manketheria endi kiongozi na njara. Augetheka. No nketheria muchore umbi wetu akomo ojemu. Augetheka. Na ibora mono gichunge no ntuboreta atongere baru au gichungi ya siasa. Nikienda bomba witana Amiru ituramisite ta kiongozi mono. Toyo. Ituramisite na nyonge ora to misete au chongo te to turetera i makarina. Akeja. Okay, na ndema maoni yako ni atiri gichunge. Wambere ngavana ni mama arunga miza mutuma za safari ko muhora nkwirera. Na thirikari ile kwa thirikari na motengere na maendeleo nkurukine yakabira mwangaza gichunge. Na ikeki venere Amiru aja ni atongere baire badato baraba batongere twene kaduri murunge ugatega mtu wao atumba ku support uga mama na maendeleo kila posti be posti ara ngavana akinyetenda gatikanda gatene batu posti na maendeleo jari so vene Amiru aere gichunge iki anto bau nambere uma ngavana kawira mwangaza kista ko gichunge watu kagwe kesi gakara na ete kawira mwangaza ke maisha jawe na nyasi ke maisha ni dawa siasa ikawira mwangaza na rai siasa isiambere ile no ntonya fast gentleman na kwenda gitikira na ndeka dhuri akethero akienda ile chunge. Thank you. Okay, asante Dan. Hello wero. Sorry, hello wero. Hello. Martin. Oui. Nitawa lije kuma nathu. Karibu sana Nchamba na meambo emekayori watea. Ngetheria mbere piu karute. Uketheka. Na mutuma. Ke thina Amiru. Gavana kawira mwangaza ora ari forma gavana kawira mwangaza. Aurite no ndu wa ndu bandra ndu ya kiongozi na njimo. Oka kwalilia ita ngam kaura yake ndio alingavana kiongozi na tuile gundi ga kwa tukawa gula tuenda tuwakala ya tukungi tinjumso kiongozi atuile wewe nguvu atueleza atuile hao na iko ndo kuona kiongozi na makarina ni andu bothe Amiru bau kinyete kama mzee kwa bationa ndo ni andu banda Ende ibo kawira andu bana ba device yao mombo device ni antondo kiongozi ba makarina andu batezo andi Amiru no mbini ngero kawira za inyo akorua
ako mbawe mwe kunyua ndene miru ati mo wa ngwe de mbawe mwe kunyua kana dispensary muni bweze otege ndege mo kabira mai kumiri miru lakini wakubantu uno ndondazioni zili bakologetie bakoma kanja kuwa wakawela ngabana ni mama eba kuwakawela aimbize senedina ka no wa tu ka no geto amude ndo magwini bo ndo ali abo leta ziongeza tu ano yuzine lakini oto kumenya ni ngabana ni mtu yazingia hata eta kwa bizo na imani akabizo na no adu ngabana nomero au bauni ndo bana bauge Martin. Asante Elisha. Ajokienge. Hello Ero. Hello. 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 Yeah. Hello. Hello, how are you? Fine, thank you sir. Turadi nao. Mimi naitwa Major Retired Mwezi kuma Tharaka lakini Nairobi. Karibu Major. Major. Uriwate Major? Oh, sorry. Hello Ero. No. Nada que sube. Iko ya sana mukuru. Yaveria tongele bwana. Ba uketheka? Yaveria ndi kiongozi sana. Uketheka. Yaveria kijaka rote. Ninyawe. Na de kira kwenda kuga. Na miambo mikai please. Ina meru. Ina meru kirage siasa sana. Kema yoda zako mto Francis kuma tawa kwa Nzambe. Yes Francis. Na tukuga ibae mama kanya. Siasa ira chiemeru. Ukiro maendeleo tukona nontu ugugu yokona au yakarute ure au tukona ngarira baje tene kaduri. Tuije mwana siasa kaduri. Antu baringazi mu. Ibatige kuga mtu ikeuo mtu tena keuya kule. Kinabo bakugo miarie mo gete kairia. Itwite maoni yana ngwata neno ajaja kwa wazenya miru teta kuaragania. Okay. Thank you. Hello, Eru. Hello. Yes, sir. Sorry, but I was going to go to and then they let them go to Mongaza. It's a minute around with our going on anything with and I do. And then the Amuru. Até dia, parei the team to teacher government to where they know about it. Uma gawira mwanga kwa mwa kwa na mele nyala iko. Ibara tiro ile bora mega dati yende ni mega tano ni to ne dana ito ne te je go itra ki to ne ni je go la ki itra go ile nyambi ko. Tapi tu me tiene onda. Hay que 17 to digita la gana hiyo go Andale national. Okay. Yenye ndo mtume kama wangu amu ya level. Ni watu to wati na ndio ni kinyaje ndani mu ndio ndio tunataka ndio na. Okay, thank you. One last one. Hello Ero. Hello Ero. Yes sir. Hello. Hello, karibu turare nao nchamba. Keveria kurubo ya wiki. Ba uketheka sana turare nao. Hello. Hey. Please nisia sauti TV ukienda tuwatanira bro. Yoi. Moyo. Haya. Karibu mukuru uri watea. Oi. Ingo kuibwa moyo. Bawa ameo ya jawa. Oye mumeo. Aya uwa imwe. Oye yima ya jawa oyi. Oye taboa ai. Iba taboa uwe. Ya uma pia uichu. Oya ya u. Oya ai. Ibi owu ayi ya oti. Aja yu ayi wa mi. Ayi ayi u. Ayi. Iba jabo o, ma yu awu ibu aija. Ibi ya lo mi o.
maomba. Eh. Ayo baba. Ayo ya miyo ma jai. Me hivi aiya. Ayo ma jawa. Ajawa awe awe. Ayo baba me hivi mutaboa. Ya oya. Ajawa aiya me. Oyi uwa wa. Wa ya jawa oyi uwa yi. Oyi be ayo mo jitoni. Uma uwe me. Awe. Iwa ya uwe. Ayuwa ya uwe je yo ime. Awa yo. Ino dimenti. Iyo ime we awa ya u. Awa ya o mo ya ma. Iyo yo ime. Okay. Ima iyo ya mama. Ayuwa iyo ya mama me Iyo ma iyo ya mama obiji Awe ya mama uma. Yo mo ji oya. Awe mama ayo ni ba. Okay. Jo. Ai jabe Oma. Mama, yo, mikia. Awa. Ya muma, miki. Ai, yo, ya, ai, ya, moyo, ya, ai, ya. Mbawe wa Okay. Thank you, Moyo. Sawa. Thank you. Now, amuna maoni ya ategeri betu na athikiri betu banarua. Kuri na proposal rendekithia riri mbunge ya Senate thai rendekithia nikiri bill ereti ni senator wa Kiambu Karungo Athango na arenda kiri mendekithia kwina mendekithia yeli very pertinent kwenda twaririo tukubona arua rendekithia mbere ni ya IBC barua ambo tu yari re continue Meru Reta nkulukia meri 6 na rekio tuika retira itwa in 6 months kiongozi then itwara koti itwara senate bura senate ya mbere nibo kethwa kuri kwethwa koti tira ita by the end of 6 months kume ambarure kwendo kotini then governor stands impeached. Omba kuthithio tu kuma 2027 gweta mbere sheria hiyo itangugi uma 2027 mena hii kwe manto maingi mono ya kwarirua kwa mfano na kinya the council of governors no kumenya nyaba bakaiwa bate save no kungwata menyo to impeacha mujumbe kana MCA mtura withere na thinere anene ni over 47 governors kana whichever no nto ibaiji uragukara ko sherie ikethira yomba gwitanguge meano monka ba itetere thai na no monka ba ikarie ko wikagia muvurutano munene muno maoni ya ABC na ya council of governors kana maoni ya senate menya no monka nto ba bonde betikaniria atiri batubu ya MBC ituto thurawa na itutu ijimbi tukurukaira ko wethira kuombeka itubekire duration ya gipindi giki mwaka jumwe kana iri no ntumanto ja jonde ndene ya Kenya I believe matenge jongo ndoro igwetekaniria sheria ya MBC raba kurukaya nuga winyas na MPs National Assembly wecho barega na kuka sheria imwe itiame ni thairuwa marekebisho MBC kabara letere proposal bona proposal yao imba uba me support kana kaju kuatia na gukeka work kuka antu bana ndibe kubae time
baite ngugi metha aitu tina IBC no kungwata IBC rega atonya kinya bo bagategera moni ja bachoke na ndethera ikanjwe mangabana no ntubo ba impicha wa baike moni jao na bagwatanire kuna ndi ishirea no iwakinte kurega no iwaki lakini after 2027 oni nkuona ebuye ndi 2027 gweta twithire twina IBC isoba kuchoke na ndi bakare ndi boranie biuria no nturi kinya IBC na yekandikirwa ni Council of Governors ino ntubara bagwimpicho te MPs kana Senate ireta bali thithiria gintu gigwitwa senators I mean governors kuna ndethire ka work bagakaramthi baba nabo babachokerie bathithie forum bathithie kamukunji paranirie babere nandri batutu tikuona imeri etandatu twikire ninya miaka iri kana jumwe bere anwe lakini after 2027 Karote, what do you make of that proposal ya IBC ate amba ontu ya riri ya Meru nende litebati kudhiria meri etandatu kotini liteiti na redhora ilikadhiria meri etandatu kiongozi yarua bantu ya batu kwambia 2027. There is another proposal ya ati ya COG, Council of Governors barendekethia nabo kire bill ya Karongwa Thang'wa barendekethia governor mo ya Robichine ontoka wira Mwangaza nende atabati kuimpeachwa until 2 years in office. Thank you, Bwana Martin, but before I answer that, kuyo Marians by mislead na ndenda ku make it very clear. Budget making kana process ye budget. Yeah, we are coming to that. Yeah, ndire kan ko ndo correct me anko dona yato eta in another topic before we correct that. Okay, toketa boyeli. In the next 3 months, Bwana Martin, Meru yonde ekethirwa karibu ngari cha town chionde ciandiki kama mashinani. We are making friends and I am telling you the truth. I am an ambassador wa Senator Kadhuri Murungi. Na woninke ya waku Bwana Martin tukanjire kuritanira ngwe na uwe mimi si kigeugeu. Tuwaitane nawe safari ukiumba wa kana ukiumba na. Now from where I sit, the Senator Kadhuri Murungi, as the kingpin of Mount Kenya is the most senior politician, apart from Kindiki, Bwana Martin Yura is yes. You know, Donna news chia weru da I update chia weru at the first gentleman awire etokira Kadhuri akaromba. Okay, eteke angava na keya. We are waiting to mwenda mono ai karibu. But I'm saying this, Bwana Martin, I am an ambassador wa Kadhuri Murungi. Kuma Ntonyere Mwankadhusi. I cut across all the constituencies. Nkura ile Kadhuri kura won. Sia 2027. Na ndinwa mwanka mwisho. And the way I see it, Bwana Martin, batwe matiro chia tuja 2027 we are preparing. Uretho iko brand ngare, uretho ni tamba biandikia kwa via oversight a marketing. Yeah. Brand senator wetu. Nandika kwenda kukilia whether kiongozi yake endelea kurumana na kumeneria nto bange I prepare kumeneria Meru bange mono bara baketho ba brand ite ngari tio towards the goal ya twinio ya kwethia Kadhuri Murungi governor wa Meru, because I don't like how in dismisses other people na utiethia imuntu monene ari no you have insulted me. No, well, I'm not insulted you. But what I'm saying, Bwana Martin, njota yoyo ekithima ya kwake kuthara tutachiarire mwe. So what I am saying is this, wait and see kama gwera atire kama anku atire Bwana Martin kinya umbere ochoki kiure kirango koretie. Let's see this clip first. Alafu tuendelee. Please, Biriti. Uriete kiangavana. Achokero yareko. Kinya woni kuatanira na manto yau. Na ndeta ngera anto bembe, anto ba centro imenti humaga tune. Bara kulogere bawa Senator Kadhuri Murungi 2027 barendro mwezi ae. Toko atanira au. Toruga 2027. Na kiroto kianjeragia as early as today na kianjeragia kanisene tugokira rukiri turoke kuringira senator wetu
tumunenkere giti kia ngavana nikienda arekebisha Meru. Ibo kwenda ou? Ibo kwenda ou antu betu? Ile kiti Kadhuri Muronge atawania 2027. Hiyo kiti ndio mimi nitawania. Kadhuri Muronge akiomba kiti ya MCA, awanie MCA, hiyo ndio mimi Murega Baichu nitawania. Kadhuri Muronge kama atawania kiti ya ubunge MP, aombe hiyo kiti, hiyo ndio mimi nitaenda tuombe na yeye, tushindane na yeye. Kadhuri Muronge kama ataendelea kuwania kiti ya senator ya Meru County, tuko na yeye, mimi na Kadhuri Muronge tupatane unyo kwa unyo. Na Kadhuri Muronge hata kama utasema uwanie kiti ya gavana, mimi tutasimama na wewe hiyo kiti. Tupambane Kadhuri unyo kwa unyo, mwanaume kwa mwanaume, waonyesha kwa mkono kwa mkono kwa mkono kwa mkono kwa mkono. Yes. About that. So Bwana Martin, Seems like Kawira Mwangaza na Murega Baichuma kwitha bende bene gitikia ngavana. Boba thatu kutina thina lakini Kawira ati kororombe ti Kenya ringi kinya kya munanda. Going forward from now, I want to say this Bwana Martin. Utiro Kadhuri aroka atoka korombe te kya MCA na atirombe te kya MP na atirombe te kya senator. Kadhuri ne mutongeri omora witikanite na progressive leadership from one level to another level. Na Murea mbere aria mantu ya Kadhuri ya kuwa no arombete kimonwe. Murea na Kadhuri omo na riwa imweri na riwa kutiana in terms of everything, in terms of leadership, in terms of morality, in terms of experience, everything. Really Iriwa na Mweri, my brother. You cannot compare Kadhuri na Murea kinyoma mikinyokero tote doania. So what I'm saying is Kadhuri is the deputy speaker. Kadhuri is the deputy speaker Senate. Kadhuri so who is the sun, who is the moon? Kadhuri muntu koringira kura 350 ndene ya Meru akethwa muntu ora wembere we ni president na kura mana yana. You cannot compare Kadhuri with Murega. Kadhuri muntu savete MP 2 times, arombete ke senator 1 time, nande in deputy speaker. Kadhuri muntu oritangwe Botswana, Kadhuri muntu oritangwe South Africa, Murea kuntu kora na oritangwe nande kikuraya pio neko baita TV. So what I'm saying is this, Kadhuri na Murea nereoa na Mweri, my brother. We cannot compare them. So I am saying this. Boran kuwa kankuwa tere Bwana Martin. Wondre ambassador wa Kadhuri Muronge ndene ya Meru. Come sun, come rain, Karomau. And from where I sit, Bwana Martin, we are going to brand as many vehicles as possible. So Bwana Kadhuri arombe tega wana 2027. Teka to kwenda. Ni Ameru ba mwetia. Okay, akuibo nara tumirega antune, okuibo ground ye kuwa. Kayo mweta chia. Te woni ngwa ibo kwenda ba ye no eterete. Why? Track record yewe. Track record yewe. Mutumanto we are saying this Bwana Martin. Narua mutumanto edinge na no waiting governor. Akia kuoya gitikia governor. Dai. We have no problem. Tokinyara tukamba. Tokinya 2027 ara tukaria. Nongwata Bwana Martin. Arome bakwaraniria bate thina. Thina ni antu bara bathuire kwaraniria Bwana Martin. You know what this sounds like? Ere sound yaka bukwenda kurita Governor Kawira Mwangaza tene because you think she's a stronger force. No, not a stronger point. She is incompetent, Bwana Martin. And I am telling you the truth. Even the people mutuma wa muitaniki no gwera ito kurita mutuma ina no kone Kadhuri bukorombere tete mutuma ndo ithinki bwana kakwende mutuma korombete thai ogwibwa kerombete mutuma is waiting governor Bwana Martin. Listen and listen carefully. We should not to contradict anything Bwana Martin. It is like this. Tutakinya 2027 Bwana Martin. Twakinya 2027 ekayambira
No sounds like 2027 tayari. No. Process inara tokari. Nara katokwaragia bwana Martin na antoba centruimenti. Antoba centruimenti bwana Martin. Antoba centruimenti bwana Martin. Bete kangeja maandamano kwenganga bana mwaline. We are talking about incompetence, Bwana Martin. Yeah. And the man that is talking here, I'm telling you the truth, 2027, ate the right kampuira. Ata anjiraniria na muntu athiraniria noe ka mwithira uyu kwithira mwangata ndethere chuigwa mukaka ka kwithira urite na hukuma kwati muntu nare kwa munya muntu nare kwa kiraito wenda ngaranjenu wenda mbeja to ngaranjenu muntu yake kawe mutuma ke agoyete muntu ake yarenge ake yamatukite ku kaburi yake agoyete muntu ake yamatukite ku so the problem with some people but they standing under aruge na toithinkia gakebera ntoithinkia gikathuri kena nto bayi ndenda atiri ndenda kwithwa twina leaders who are sober leaders who have some principles muntu utomba kwa loko utuko muntu utekoloma kebirere akoloma ke kajuju akoloma ke kailemia at the same time ndenda muntu ina stand awere ikawera akona kawera mwanga kinya 2032 awere ikathuri akona kathuri mwanga 2032 lakini muntu kawarware wathani oyoete injugu okundia marwa royo mwethire noe someone who stand he has no ground in Meru ote muntu abatare kwa mwere kiraito netere edato thingata kiraito nja kwawe kiraito netere completely ko unga banore ori oku after kiraito tukwengo na kiraito ikawira mwangaza ko kwira te musimamo nande musimamo le ko wenda oni kiraito ana kalema yo kiraito nja daiji ko musimamo inoge kiraito anire no Bwana Martin I am saying this we support the government of the day if there is no political mtu ate kumenya atere matikitugondra areo kathirira interest yu kuthira ana twendere na ntu bangi kwekentogeta Martin ntuithinkia all of a sudden ena kathuri murungi in the same seat tayari arenda kuinga kawira mwangaza atonyithie ntuithinkia enge ntuithinkie wiki candidate ekire kathuri murungi musimamo jo kwena is not a weak candidate Ntuithinkia is not a weak candidate and listen Bwana Martin candidate you are today quick into get our common sense and respect for what you believe in okay akwithwa kiraito akuritete ntake na ukiria ukinyithia antu kinya cindrwa utibatere kuroma kilengwe no muruma respect him and go serve wherever you have gone Bwana Martin just the other day Bwana Martin angore Bwana Martin ndaretero chiasene ni mukuru wita wa Ntoeru waki Joseph I respect Ntoeru waki so much Bwana Martin no ten tuko kinyemo ndaroma castigate Ntoeru waki anywhere in my life and I respect him as a leader and forever I am indebted to him nonto no nditire kiane muntu oyo Bwana Martin kweke ntuketa walloyote Bwana Martin kweke ntuketa walloyote Bwana Martin and that's where I stand Tetania who has liberation CIA Karote please hold on kiongozi Karote boko na atire he has no principles a man without principle what is your ideology Karote no Karote imbicha ipasta
no tege ntoke ngege kithoku ja muntu onokia keja complex line ya tonya ngogene siasa aya mtu ondu ya owe endo ni owe atenge choko bwana mati digana mamero ngotia kwa ile mamero so mato nge choko ndura mtoyo ndatrimana no kemunya ndatrimana no gekiraito ndironere karute the other day wanja ndia mumenyere ichibukizi na akao so na ndi uri ajite na ngiribu kekire ngiribu tegekora kinie angwati atiri ukeja kwethera matri ngechongio ndura na arwa twe siasene imbi Uhuru Kenyatta barwagaira na William Ruto baumenie na ibara na area inaga chagwa barumenie na William Ruto barete in politics. This is what you get to meet our that game. No today once you hold what you keep it that siasa ore kali is roko na ngore na arwa gechongio ndura otumbo mbera ngwitangoge na kiraitu jolincheke yuga atri tukaraya the government of the day ko winyethero rari munjuri wao wana enough ijo ombera president Uhuru Kenyatta na arwa baichungwa tebo bale na bachagwa president Uhuru Kenyatta be praise the president yola we kunonto boy interest siasa is about the matter of interest ote no bugwata na siasa na bwita kugorana bugaikana chochwa atwajoga kana kreito murungi tugaiko tukorera thai story cia siasa ara ciathirira ni interest na kila matu ngichungio njiro muntu akaraya siasa ni interest it is not about friendship na kio kona atiri Uhuru Kenyatta ibale na Ruto better na my brother what happened na aba gachagua parete thina gachagua ingirwa baurwa so kwa kiongozi bo mbira ni ati utena ideologies kile siasa you have nothing that you believe in na utena loyalty kile anyone royalty ja three royalty teja in politics yabwa gwatana na mutuma bo chetha siasa bokinyanto amabotigana mutuma chindo ana uendelea ku project royalty kukiwe you get for another person you work with no nto no kwenda kumanuba in politics na yo nte mujinga ombere nje mu arali turali no siasa ne akwana na ndi thingata e kwanje mo nja nkiuga ndiroyo shaitani ashindwe ngolega wonika rote no royalty ni wena ntoyore bakurwa kawira mwangasa utu batathithia kawira mwangasa stand ye corona nchenchitie gichungio ndura that is what we call royalty kiko gitawa royalty kankwenda tuthiria rwa kirito murungi twakwira no mongande bene ana imbikire wa kwariria royalty. Let me correct something but menyaka karotia chetha cha premature chetha cha under one. Thank you. Oh, chetha cha university. Okay, jangu itane siasa. No, ithiuruka ime siasa. Umatukia yote na inyakurara. You cannot teach me politics. Okay. Bwana Martin. Yes. Me anteragia na mtu ena vacuum nene nibo nene because this man praises himself so much. No, why are you undressing me? Why are you undressing me? Okay, let's do this. You also too small. I'm going to get the more as you cool guys. Let me correct this, Bwana Martin. Yes. This man has said I'm a pastor. One, I have never been a pastor. I am a son of a pastor. That is one. A son of a pastor. Two, Bwana Martin. Listen, Bwana Martin. Meaka when I'm a backslider. I am not a backslider. I am a Christian. Fueled by the Holy Spirit. Two, I have never backslidden. He is a backslider. No, every kanisa. We take kanisa ndaethia. I am a born again Christian and going to heaven. Period. We are getting out of hand. No. I am a Christian. We are getting out of hand. Oh, backslider. Oh, backslider. You are a backslider. Okay, you guys, Mantoya, we are getting out of hand. We are getting out of hand. Let's do this. Okay. David Mutweri Mukendi Aru, I think Kiongozi is just a naive man with less okay. Akawa loyalty in politics just means you respect a politician in regards to what you have gotten from him or her, whether she is in power or not. Sami Ole Kabo Akawa, we are disappointed by the man calling himself Kiongozi. Please next time don't invite him. Okay, Onesimus Limiria Edwin Kiongozi is just okay. Simon Mungeri akawa Karotation listen to the ground. Senator Kadhuri Murungi will not be governor of Meru.
in 2027 if is interested in seeking gubernatorial seat that will mark his end in political landscape of Meru. The contest for gubernatorial seat will be between Kawira Mwangaza and Munya. Nawe Mutongeria Njamba akawa kiongozi Edwin bakutharikire mno Edwin hatu kithimo ithato. Hello Eru. Now, please touch your guys. Let's maintain some decorum, right? Hello. Okay. Hello. Yeah. Nade. Bagi bumire topic inera to kwariria. Yeah, I feel so. Nade bura tara mando da kuja kanisa na turenda butuitana ura siasa cha Meru chietete. Yeah. Nade bumire kinyao me topic. To chokera. Thank you. Itu twena ngwataniro. Na tukadhikira mtu akiaje tukamtu kanya. Asante. Ambere karute atiri. Aba ere tia kaburi yakona gete kya ngabana. Kaburi kinya gete kya chibo atona irinko gwera. Okay. Na kaburi muronge nwaze na Meru. Ogwa karute akiwa. Ndo ayu chio ndo kona tena ma MCA. Nwegirwe karembe ora atwire na arabeta kuranya machoro. Beba nga impeachment ya kwenza Kawira Mwangaza atina makosa. Makosa je na atongerio huko kuona beringe tumau na itwe tikanya. Tuetere koti ore kamwa. Yeah. Na limandu ya siasa cha Meru tutigane nya chio ngaba no Meru dai Kawira Mwangaza monka koti yamwe. Eka kumi barenda kunyuria mutuma to ibinja muma baugeta bamunyuria tariki idano. Na ndekoti na Meru tukirieni na ingoti ya Meru ikona akiyo. Okay. Thank you. Another one. Hello Eru. Sorry. Hello Eru. Hello. Hello. Okay. Now, kyuri yako ende karote. Please nchokire kyo without kura yako nene mantu yangi ya loyalty and all that. So would you support the Senate na COG barua governor umwe ya Robichine atibati kuimpeach mbere miaka elethira Meri 24. IBC barua ambare governor re-impeachment ritibati wetangurukie Meri 6 kotini. Thank you, Bwana Martin. Ingwete kanira na rendekethira Senator wa Kiambu. That muntu impeached process you to solve the case na everything itibate ro kulukithia mieri 6. Secondly, ingwenda kureana na Council of Governors that muntu ataro etene atibate kuimpeachwa before miaka elethira. Bwana Martin boke agutara mtu incompetent kana mtu ina nthu na boka realize mtu na umire nthu abatere kuimpeach the first month rero kumira obicine boke otara mtu kwa atwike yire au na njirie kuura ntu muntu tena muto yo sasa katiba ya Kenya ne kwa very well ne itarire ko mtu abatere kuritwetini muntu ake akuma ndore do we still say that no kakathiria miaka ile mbere ya ritaitwetene. So kwena kinya the process ndene katiba ya Kenya ire kwa mtu ake akwa bankrupt mtu ake akudhare and sound mind na batere kwa baibelua itini. So what I'm saying is this proposal ya Council of Governors miaka bakolomete miaka idwane batekoro ebela itini. Batekurika na their services for only 10 years. Ko muntu ake huku mobicine na akethwa ni incompetent. Ate komba kuritangwe tutomba waetera miaka ele anto bakire ya thina. Na thina ya Meru actually yanjiririe because the former governor muntu wari incompetent kuma tene thina chiawe chianjiririe the first 4 months. That means tutetera muntu ya serve miaka ele na muntu incompetent. Apana former governor Meru rari just the other day. No nguira are incompetent from the one and go. So tutetera muntu athiria miaka ele achoke ya nande kuiruira aka impeach. Apana muntu onekana na makosa abatere kuritaitiro wau they are songa mbere. Jemo, what do you make of the two proposals? Gintu kranke ndikuga jotegera Kenya mzima kuma devolution iko thithwa
mea le ba dia ite bibi gato liro constitution you de didwa iba kile itu ba me dia they didn't know the power of the governor na the senator no kwelewa ko senators baba ba umeguru bakeja kuromba ite biko bibi an governor no ko wata ko gento kiranke de kuga from today senators baba ukona sheria ira bakuthiria ile chikeja ko ba favor ko nya through IBC na gintu kiki ja gwita ki National Assembly na mantu ja kwale na public participation ko gintu kionde kigacho on the ground yariku no kugwata ko woni ngo support endekithia ya senate ya senator o Kiambu no kugwata kenda bomba ikwithirwa Belarus chao maybe je bakeja kuromba itebieko bibia governorship na batiko nda kueja gwika sheria chikeja kuba inyeria king governorship niyo izi niyo ke COGs pena rate menyan wije ke duration okejotegera ke MP utumba ko dikole MP MCA ko inyekishe after 2 years ko inyekuwenye duration ya 2 years ituko support 100% at least muntu we duration utumba gweta kumira ndumurume na mieri iri kana mieri 3 afo karakara ugani incompetence ango kwa bankrupt ugejo tonya igitikire othithia mbeche nyingi ithina nikwelewa ukerwa ngo kuya thirikari ukuthithia ko gintu kira batukende ikuga na twire amiru na turi atongeria bamiru antu ibategere constitution mea constitution yeji kume kuthithwa yero ekamendwa na sofa paketha yeta amendwa ikyo kuona senate impeach muntu eta kotini pagara kwero atri bageta gupinga orders para kwero what is the right of the conservatory orders na mawakili obaba iba kwaria bageja bakugega mbalili nojo mantu jetete conservatory orders no monga chidikirwe lakini ukona bado no betete ko challenge gintu giku pakaroidu atri babate riochoka kinjanje uriko ko ameru batu tumenye gisheria ici senators bakwenda kuthithia no choba kejo romba na gintu kingi nkienda ku respond ke karute thaici no kuwa karute ajuga no ene ambassador wa senator wa Meru na karute ambassador wa senator wa Meru karute no number 1 kuga no monkambio ngavana ebedwe kenda bekirambio ngavana mutuma kono ko na kithe of Meru County kutina mutuma kwirwa atri 2027 mutuma ukaromba gite kiambi kia governorship omuntu alije na agenda chao cha 2027 mundu ngake na agenda we 2027 ko siasa tutierie mwaka jumu by 2025 by December karute akambia kuana kwenda pengine gite kia MP onyinkaenda kwambia kuinkwenda gite kia MCA ko uti muntu utithirwa mbio ekite mbio mutaratara jojo kuromba kura ko wena ekite line up we 2027 timutuma isenita jona nan bangite mutaratara jwa ko support governor ryo kawira Mongasa 2027 kenda kuromba kura cha 2032 ko gintu kira kiryo thai imapema muno kuga ko muntu jakarute no bethro no tuge batu turi Ameru na turi atongeje ba Meru ibo bagu insight ya Meru na bago insight mbuge nya pengine nya senators na nuko na Cherangai juzi nuri korika na impeachment irenge senator Cherangai no ari muntu ombere kwa ya mantu ja Meru this is the second time ali dio ntubo Meru ntrona muntu akiumara kanusha senators babate likutonya ke idos bakori atri speaker menya ugo gutumirwa nini eji na tema gamba ya mbere ti gamba ya sendia governor kawira Mwangaza ni to ko fault Cherangai mena kwa issue Meru muno na to speaker or senate but he senator intaka senator is he the only K47 senators no senators wenko bateri menya muntu la to monere from the beginning ala against muntu liko ala against the governor na theory leadership ikali jodoga politics ito about interest na kudidi ambio kenda ntu bombo kinyaliko kenda ntu bombo kinyawange okay fair enough mutuma you know this thing ya governor kwithira rubi chine chirarge yu jemo kweta arawire kinya si barabara rubi chine they will be answerable non tubate bati ko baru bichini Cherargei wakili kinyawe I know thank you Martin mbere buruka to apologize kiri Ameru na tegari bawero ndo to BF yanto ba tebeta brana kibe kunyambo kiwe ibo bambererie tijeda bambererie bodarache so ende Ameru ba turegere
tutena intention na tutena ontobo bila tuenda muno na please ukarakia antu bakarakia ndo ndo twarakia ukarakia kiromba uwa wisole kire amiru iwe kwanza nkurombera muno ndo we kande bubuoni sawa thank you haya ndi matini bila kwenda kuwa one nkwenda kuwa kuringana na kyure kyaku chirangai kao plan dute yawe bibi tumete athurwa senate na Kenyans benda kuba mtura ati pendelea ari independence ke pentira kwaria kana ati thia ta majority akauwa onto bwawe lakini bwethira pronto bwe correct na no ntubwe ditanjire njega my brother Jemo no ayuke chenengai nonto maybe are against his boss a boss akathwani uwe chenengai niwe makose nonto Jemo ari ona bila wenda wita kuona aibo bila wenda wita hata kuibwa so akaona chenengai yeye makose lakini kithia Jemo kai the other side ethira kiringaringara chenengai mpe agio is doing good kimanto yako bwethia so bibyo kwa tukapendelea mno kimanto yau tuthia tukenda mumeru elimishwa na mumeru amenya tuyire ate campaign muno yo campaign rora mumeru nendhi atete kipindi amenya bito kuwa imbi temanto na psychophancy so cherengai kuringa muthikirite kumara mbere ukomba kuthikira mutano imuntu withirita athuthurite manto ameru na akamea arathi neri ukiotegera mturona na kia aina personal interest mumasa yura nuntu na itrai wita bua bila expectate bia ura na reka na story erora masa yura ura elai koi etawate na drama ura muntu ake akwita engene akintu ake achia ili achoka uiro tumenya out ite ukuri passion na tukuri muito kwa wo muskumete lakini cheregan unaona haja yonekana meru reba sanita kalwa lebera iba kuona meru garicho igithiro nkako na the other barabangi lakini u atonekana ku nethera waro amia stand we brakua na ibo akwaria karia point so ndenda mumeru amenyatri senate dina muntu akurwa makwaria onto tiga gwende akwaria nonto kwa kwithira na kuthurangania na tiga gwende na tena ndenda kuria ba James kithaiba thama mana kithaiba mwan device bwa kwenda kwa device TV ne bongu ba James agare politely ingwa agare point ingwa agare point na point unkauria na ate akuyo militana na ate militana ara itethia miru itethe korimo na ibo bare omethene wera mamari me antu akuya kumwaga mtama huku mbele ya kuku wengi turo warande ne wara antu baone matunda na machiara ya bila biongwa bakuririra one meru tikira renge diwa meru ina thina na thina meru nene sana na kinya ikeria kworua au ikira wanga seneti ebwithianga twikoti bando mumeru atu utetheka nyatha itu kwareno kama mumeru akura thina untu seneti kwende umwenjera kithima koti ifanyi chochote kwa mumeru ni hasara na my brother Edwin ndirakuwa bakuria mwangato 28 kukinya iko kenjeli mumeru umweru utebyo kuwa wone maendeleo kana wachie bado twakurania akezi tonele obichine kuri obichine nyethe otengwetu kuruta so bila mumeru akwenda muno likinya kithia koti ekaita ruyo kana ithia ekaita nyume miaka 5 kithima kira karo ibenda apone barabara ya benda apone na bonge bura kwenda correct matini ndira my brother James akwaragia atale maendeleo yao ntima east ntima west na municipality ntira ibwa itala na thunereo ntira ukari kyara ke untara ke mtu akara ke nema no ukagware kyara ke municipality no municipality bungu atri bila utala bila lakini bila utala bila na bati nuntu ingavana kuthetera akawenya na athu kwa buthiri tuona akauwa kinya mtima kwa buthiri tuona akawa southiment kuthitwa at least nuntu we muntu wa mtura ukona ni kuina ndu kumenya utikameka sirungirize inkaraka kukonka if you are leader enough so itubatu with abaturera tukutheta tukarake tukiara kia point kama hakuna mahali kazi imefanywa tuseme haijafanywa na tuelezewa Meru kweli na mwambo yu Edwin tukumekethirwa bukwira mama kwe madaktari bagomete thai 40 days now ndenda tuchoke au
apart from gatuma ka twaringaringa make gichungi ya siasa kio batio ba gwika fa exungisha so ugo ti uge wankuga wento murume me ugo te araye muntu akeraye ona wega bunga utukona nogo mena ndio utomba kuga ugo utomba kuga atiri ugo waraye ute araye antu bakiaraye so Martin Gichungi ondura manto ja inomo inevere divate no monkanto bandife okaniria sauti na ike tomi we uri auga fair enough mo mai wo mondareta na nde gintu kingi na kembere mbijagi point yewe mandaktari manto ja royalty trejawa onre interest ichi karagua mtoro ogurita mwe kuruba kalinga myake ekumiate kana atigwa bwega ni interest so interest ya kwimbi na nde inimbiji interest chiakwa na interest ciakwa no cho no ukeja kwithira uni arankari nde nkauga atiri ethira nkera tikira nere we interest ciakwa ukeja kwithira nkauga mbuge kwina barabara igwetu nthimbirie kwenda kuthithu imboneke nao ituone matinga ruju the better ukeja kwithira jana arwa ndingera thimune antu ba nthimbiri beta irara mine ndinga barabara ira tuthithitie around 8 to 9 na governor. Yes, Chelami. na MTFS. Chelami. Ichi cha moraming. Ichi ko compact moram na kila ina mondani we. Antobeto ndimbiriba. Inyako we mukario anu je barabara kinyoka enda kune iraja. Martin Gichungi ndo anu je tuthithie barabara. Oni interest ye ko ikuona atiri. Apart from to interest to ako interest cha mwananchi. Menya ikwa taken care of no ntuntijero yo nkau. Ntije ngeta kwira muntu fulani atia na ndio to kwa you will jump ship still but au toko okumakire wonge okeja tu ogo kiuma aja okeja wero umete na no ntumbiji nori nikio utakara na au ore wejere na gukonora no iyo woku watire na ndio nda kwira atire oni nte kwa iria Martin Gichungi ondura na nte airia mumiru royalty ke muntu te mwaro chia kana mwekuru okwa tutio ciandamu umbongaruka anytime me am only that ne heshima ntiga le gwitanira ngugi unia meiba thikirite ndige heshima ukaja kwithira Martin Gichungi nduri ibukuthurana na for example God forbid abagu na nyakwe na aro nyakwe no muntu bukuringa no siasa nje mo botu banda mwemwe no monka bundife na burwe ko we interest is kitanfo udumbo mbira Martin Gichungi ndura oni mbeja yaja kana twitanirie siasa ombere otino barabara ekuthithwa kwa antu betu na gutikyo nkuona anguchenga ombere nkara unkiwa iroyote no nayo nandi manto maandamano yes kenda witikia ngabana ni mama nikiba kuandamana bageta ofisi ne mama bate gwito chwanga banongi daktari yaba yisheria na Meru uwo bisi uto ina CCOL Meru itithirite ina mbecha for some time na ukagwatanira nani tutikuringa siasa counties na issue ya mbecha na daktari baluga batiti na tebonga nyari tingoge bathirikari okay let me bring you to speed let me bring you to speed kiongozi kira madaktari bakwandamanira na all health officers baraba kwandamanira timuchara yo mweri yuka na mweri muthiru ni statutory deductions kana mbechira baita wa either chedo cia loan chedo ni cia kandi cia cibitari ichi tethirito ikisubmitwa bila bakwandamanira ni collective agreement collective bargaining agreement iraba CBA iraba andikanire I don't know last year sometimes September or so bini byo mantu bakwandamanira batekwandamanira maandamano ja mandagitari ni personal interest. It has nothing to do with the common mwananchi. Kethira bakwandamana bakiuga abatwitwage michara cibitari cio nendawa ndaba support. Na ibate kwandamana betu irote ndawa cie cibitari. Bale andamana no yes bale andamana no ntubo interest yao bakauga abatwe itukwenda ochokia na cukuru which is good. Batu itukwenda gwita oteri nene well and good. Okeja kwethira maranga okeja kwethira exactly okeja kwethira bale andamana bakiuga mwananchi cibitari ite kuona ndawa maandamano jo ndaja support kuna ndeto etekaniria atiri no bakini nyabo ibapati ku understand system na thinera Meru nerereti nyene MCS ba but agreement ya yetekaniritwe agreement ni otiumba kwamberia ri Gichungi ondura otiumba kuyonda ndura irando nturi kiongo mami mpogi mbande njino yete onda ndura iranjo ibapati kuthithia ri kwi gintu kimwe wigagwa murungu akwesa wisdom ya kumenya uri ariria ariku uri ariria hu no kaugira ariku manto yu yatonye so ndo aire batibati kuthobakia bai mugomone thai no batibati kutha be mugomone hapa bati ku understand gwitikaniria na executive kana gwitikaniria na waziri wao kwina mathina je counties
katwambe no tuthirie mathina ja for example ni atiri kawambia kwaria ngiaraia no wate okuote mewe mtu onthu nyagwe katumechokeora metho kiuga meokona ya mumeo imugwana uniko batingereza point yekwa lakini atochokerekire kro murika komirira atengari oja i point man choka ya point yora direct no moka idre na Edwin. Yes. So urua mandaktari baendelee kutangwe batewititwa nkathi uba wetia daktari baba churi biora gibyo chinga tubibura konato hapana vile unaulizera ugote nkolira toevo relax mate ngechonge ondura daktari baba tikulewa na baba tiko promote which is their right no kongwata lakini naku ukeja kwithira kwina other challenges cia kulindi kwithira executive itakarandhi ibathikira nebojuliria manto jao they have to wait ntekuga oni makosa go promote na kulewa mushara kinya itingo gibange bakaunti babati kulewa mushara no nturi bali itango gigenda baliwa so na ndi maandamano yale it is good ura bara na iria bakaraniria bakagwatanira bakarandi bakera na atiri kuma gwitalia kwina thinene bwitu egitari ng'ana twibwa mweri jumwe twithire tukwa conduct problem tubo promote na turi mishara. Okay. Karoti ukuona chance ya kwaranira na any of the doctors na medics boba mugomona Bwana Martin meako anto kwithwa be clueless ikintu eke mno. One, ndaitare bateko manonto you see Bwana Martin you must kendori tangwe no mwanka whether we in a conducive environment na environment you favor to make matter was someone can dare say mandaitare bare andamana no nto iba kwendo chokiana bao sukuru na ngari chiuichietete. Bwana Martin, it is the right of every doctor and every nurse, every clinic officer kwethwa na ngari. It is the right of every mendic kwethirwa mbeca cia wira kuitwa aje techia ku techia ngavana techia thirikari I mbeca cia wira kuitwa cia submitted at the right time. It is the right of every mendic mwana wa wotirito civitari ira kwenda ne no nto mbeca cia we na iti. But what happens? Mendrix beto ba mero areta civitari kwa tuika mbeca cia for the last 6 months ita submitted. Mbeca ciawe irete takoya loan kenda itethia ita submitted ina thene kumanga no ringi anga no aetwe ekumane no submit mbeca iro itete muntu okay akwithirwa mbeca ciakwa ni ukuma salary ekeya itichereri no nto mbeca ciakwa iranko itu wete ichereri. So as we argue, as even we defend the former governor, it is very important also to feel for our mendics. Iboya Bwana Martin, tora muntora okuritangwe ya casual labor. Oro kuudhura ni mati Bwana Martin. It is long time mango raba uriri mandrabuti. Na mandrabuti yaya na wan torene na ara. It is long time mango raba uriri Habron. Na Habron ni chitu maana ikadhano. It is long time mango raba uriri tuintoto kuritangwe Bwana Martin. Wa bedira betora maisha miserable. Bwana Martin batora in contract. Bamo batabsobwa. Bateta sibitare bona ndrawa Bwana Martin. Mwarimu wa isindri, you cannot compare our isindri teachers na arimu badharakanithi. When we are saying there's a problem in Kenya, Murang'a is not in Kenya. Na araba kuito mbeca cio cia kinyithu at the right time rira itare agirite. Is Tharaka-Nithi not in Kenya? Our neighbor, okuibo bakiandamana, okuibo bakiwa mbeca cio cia NHF kana UN kana ira ingi ita kinyithwa. So as even we talk, tokare mantu tutikwelewa. Tokawanga ne personal interest. Personal interest ireko, you cannot treat someone wetora maisha ya Bwana Martin. You cannot work and harsh condition na uo can deliver. Martin, for you to deliver, no mwanka wewe environment ire ure ni uwete keria, mwano kuachua, na weta sibitare, wote na stress,
mbanki ite ntuko chionde akiwa ne kwenda wetangari cheko you cannot otiomba weta kurita ngwenje na rwara alafu ingetina no karetie auctioneers batike ya kwa ngare ku then utura no karetie ngavana karia the former governor mo karetie no emwira mbecha ci antoba ni kinya itare are agirite. We are not talking about salary raba kwa meri thatu. We are talking about the introduction ire kuthithwa na promotion bwana Martin. Lastly bwana Martin, daktari beto bara retirement ya kansa mutindo bwana Martin. They went ne ute allowances, ute promotion, tuture county ya ngara tena bwana Martin. Whoever who is leading the kinyoro ochieta daitare na ne CC nonge ne CEO. It's only been 2 years. Bwana 2 years. Wendo bila mantu yo ndo kwariria miaka ile. Kamo kangata ka savite miaka yana. Oyo we na health care kuritangwe muntu nawe tatiritiro muci kwawe. Kasa vita miaka yana. Jemo Biratri. You know, from what I hear, Edwin kiongozi ya kiaria ya kanga bana tekomnya kwe mugomo yemere yo madaktari. Ukejotegera bwana Martin now and then. Butira mwira kwena mugomo. Tiba tu mwira. Antu baba keja ko demonstrate ba dironka ta ni bakadiriria na. Mwisho mantu badiriria ariko te ara county government. Bakeja bagatonya bageta bakaina. Madaktari ba beto beta bakaina ara bakauma. Nukwelewa? You know, I would expect in such a case mugomo yo kwende tuko forte jemo. I would expect beta kuino woku beta kuina kudiri mugomo governor at least ageja abari. Tia ni kwele Mr. Dura. Menya into muy facti me ni kwele ba te atu mete China. Ukejotegera daktari beto some of the doctors ombo bedira ke bege team karute. No kona begi team karute some of the doctors nurses beto begi team karute ko ke jotegera ke mugomo jo jama daktari beto ijaba tondelwe ke siasa. Those are professionals na careers chao lakini baka jaba tondelwe ke siasa ariku ikuja kuthirwa governor jo aja kuthirwa either na ku deliver kana ate ku deliver no kugwata no monga bakaumara last week they were pishe designated governor wa obeta ba to orders no na daktari baba iba umarire suri ona ko barabara na takaba bangi tentu kuira governor wa kwa pishwa no robe jeti ko demonstrate but be mugomone for like kuma tariki mwe governor wo wenu karote urabo designate designate governor won kabona karote ijonko gadio konya atiri antubare ba diuronkire na misi na ntukuno yo babangite swali nini kuma ntujara ikudho swali nini itatonya nire kuno monga bali deliver the message ile aliombio pan deliver to the office. I want to tell you from today kile news chetu ugajo gutonya kina Kuru County patina michare 3 months ugaja guta Taita Taveta they are still bajuga bakago manu tubo michare yombio ya 4 months ugajo tegera some of doctors betu meane anene ba hapa Eastern Kurapo umetaja beto Embu County. So let me understand. So buimbe benchmark na baube ali angwa go benchmarking angwa do konya in Kenya mzima kima tuja treasury na mantuja promotion chama daktari ndetucho de nere de rero daktari beto nyambere bata mbere nya dirikari jitonya igitala kireito murungi these medics ibare bando on strike. Okay. Nuko wata ko onto buri bube jile na bu podro botre implementwa na nuko likana Kenya mzima na ntiko mena ata mo gomo jome rojo na uzito muno kana ba kulikana muno no na Kenya mzima kuroko na demonstration na strike mbio e mandaktari padro kanti joda padro kilo do nyembo more than 80 days 60 days 59 days more than na mpaka be ya kukaliro andimbio ipleka kutagotana na president tudai na opposition tudai na CS wa health tudai na CS bonde ba Kenya mzima kogo na gento kethero kireo are we backing nkankurire ingi kautoko benchmark na the worst ankwenda okonya the worst ankwenda okonya atiri antu baba keja kwedia our governor kana governor Kawira Mwangaza she's not working she's not responding to the medics what is there our medics ibaba atiri kwero atiri
budget ile tengie 2023 2024 kana 2022 2023 2024 into bila bionde bendete kuthithia Peter setikie budget yo lakini budget ya 2024 2025 ije ile otha iji mantu jaoche kitandi ko they should sit down pakanandina ascative pakomba kwande silonteto chiona mantu jakabubo kana bachoka chibitari. Fair enough. Yeah. Kire katiba article 192 ni na kanya ka county kwithwa ikia suspended buchoke ndebene buringi kura maybe mero you know to mikura ne idreto me wakele we should invoke that article. Bere ntira yo matini bere bro manye yani makosa manene na nonto nyabwena kuithikira nonto Ministry of Health ministry more sensitive sana nonto one thing ritu kwa ari mugomo ya mandaitari tukona ndaitari akenda muchara kana promotion yake itonerera ndaitari andamanite kwe mtu ati weso bongi bo ita general na naitire general na naye totally na atina mbeya cha wita angi na mtu no teseka kana wita kwithira chibitari tina ndaitari so tukailela perspective ya promotion tuila perspective ake ya kuona mtu ate politics ikuringwa itori atre if you are a governor na iwe CEO wa county no kuona mtu no teseka no rongi na kurathina na abau banki paina mathina ya mirimo kwa nto bana nya cancer kwa nto bana mirimo ya sensitive banki chronic iraenda ndaitari always na mtu anto wewe rabarene bando kwithiro utea ansa umba kuona kando na utega daktari tega mtu wethirete akiri athine wana burombo uteteka number 2 ibubu we mno atoto ile studio tukenda tukemena iria mwananchi nira kwenda tubura kwenda bo mutethia no to one mwananchi ndituria bieterete bwenya ne anse kuibo mugomo ukathirari no to nakuona either advisors kana timu ngabana ile ariko ile ya kwa unyo mtu ruirite TV mwanka thita bia kwa expect ni aibu akithia kwina kakulu kaire daitari ba promotwa ile ba choka skuru ile chibitari chetu ikamenyero bwega lakini kendo choko wara seneti kuringana na bura kwa kari chibitari ra yarairwe kiuchwe buri 2015 gavana akawe mweri umodhiri eu ne kumenyethia Meru buru na Kenya yonde gavana eto tibie thera na kula avyo nyama to chibitari kana tibie thera kemya bibi kuendelea we so oyora twirirwe mbere itimwewe itukuona ate gavana we manto yawe gaikairwa tiago gweta kume atubwe thera ichi na inde kenda mbia kikiuri kiromburia matini Meru County nonto thai inde ituraitire senate tuita senate court niwe kwirau thai tutumba kwaria manto police of county katwethe atukichanganya kana turantu batukara kaba ina focus thai tubati kutegera tukona bo tarik 17 kwa kara ithethro imentioning ithethro emotioning ithethro bro ameta whatever ameta we miuthakia obira bike yantu ko ibici yarwa bitacherwa mtu umwe yecherwa Meru yonde na mumeru nu akethe aromete muromo yuri thi akimya kinyonthio lonke kithilonko ki ntugo moya akinya no ambira no utembera ntugo we ita koti uteya koti onda uteya bingi kendoria yao intugo chaku ikethe ikuthira na icho ikethira chimu icho ntugo ukenda mumeru ukothilonke na koti onda no to for one yethe bukua karute bukua kadhuri anga wepa ti leaders bon kaba kuangaika everybody is suffering kakwende mandabuti haya wa leaders kaya haya wa bau kakwende ndawa baba kuandamana ndaitare baba kuandamana itara kreito bandamana na baite uno yetangasa baite TV lakini later on kreito na ibiro kiriro na itata na thiria mugomo yura na buthiria mandaitare brayenda ariabo kinya kiukara abo buthira inyo kariabo repo kawa studio buate baita bakina na James atego nyandoni James riagu baita bakina wowe na inye weta private hospital your sister kwa wa uri na Rwanda denera kwa tu abo tongi bono kwenu kwa your sister uri na aiti na Rwanda dia wetete in dispensary I wait in dispensary awache ndawa na wanu kuanda itare beta bakina bakinya studio baita hata baba kinyara bakacho baria bachoka dilo wone manda bona yantu weta bakina kinya kwa DC kana whoever bedra be itegenda ba address thina chochi tata chi address so ende kinyegithei wankwaria we professor we namenya we jua vile unajua lakini I come to speak in my point mumeru aibwe na nte kwaria wende aria mumeru
muntu wano era na manyego ntondo kutha which everything why to yuru eta wenga so re kiongozi you know because wewe ngwana uturire ya gavana na saidire budget atikomia ni bibi ekuo kile budget ila so maybe we should suspend this country. Before I come there, do you know that mogomo jojo mandaktari kwe mandaktari ja bakojo gwererwa muno? Do you know that? No kumenya kwe mandaktari au hospitali ciao itiunguka kirindi. Look at the bigger picture. Na majority okay mandaktari jau ibaraba onete clinics ciao. The big picture ni atire. The bigger picture ni atire kiongozi. Mandaktari ba mogomone ntuko forte ruare. Ba mogomone ntuko forte bu mutumaku ni ati kure mtu wote uba ku afford anything else. Now I'm getting you know to nyabo mandaktari ja. Let me tell you. Ukathinga ta history ya mandaktari ya te gitire jimu ya kawira mwangaza ke kwandamana kinye munya no bandamana tha hii alimu ibarandamanite bakiandamana ira mheshimiwa William Ruto utunto bote solution only that no but take time lakini bukeja ko work no ntunuje ugwe utoi na thina na mandaktari yara kintu kira gwanja tufirira muno ni mwananchi ule komo ni mwananchi ukuruzi life ukuthangika utina muntu omutriti twenda muno wananchi bo beto batika kuthangika nonturi kiera ndi nayo muno daktari no ethere ciumba what about mwananchi ule okete ethere njimo clinic ne ingi na atemi na ate by the way no urante kwenda go share story affected antobaire badatu baikietie kuruba balito yutuko samoya nerithira in general etekundi work na ndege ntokira tubati kuuga gechongyo ndura kote muntu kugwirirwa daktari akiumiaga ne daktari no nabatinya kumenyera mwaji uju mwananchi uju onthiguru tutikojuria antu baba inge mochari ote muntu kugwirirwa lakini kure muntu wote kutangwe lakini nakunyokeja kwithira ote gwitangugie ku neringanaira na ala mantu jejira no ntukeja kwithira ukeja kwithira tutina for example tutina budget kana mbecha ni chereri riba mboti nya story kuganga mbecha ni kugitwa anga pro me akira botetera mono imbathikirite imbigaua bara iria promotion mono bara irio chero kwa michara mono na tumantu tungi twa daktari abati kuthithirwa which is okay na ndi ni romba yakwa daktari kinyabo o bakita yaki yao bagwetia the other side kwe muntu uga ando agende ngugine kana ga promise muntu gichongyo ndro mwira batwe ya thirikari menye bale bakwirwa county secretary bero ina month to come mantu jao jagategero netere abaliria na ndikinyabo ibabati kwithira be human bagetera bena antu baba batongeretie menya bamwe anti governor no rante kwenda kugweta ya muthako mwa urotura njirene na ndi nyanto bo bati obera kinyethira batwi tutegwitikanire na system hii for the sake of common mwananchi ura tukwenda otethia no treat katuenderee tuone antu baba tukinyana things with the budget ithithagwa ne assembly na executive bau bagwatanirite ibo bathithagia budget antu baba bakwariria budget bauga twikurukia 33 million ni ate ya tigiro itie ya 34 million to 35 million ikyo ngukwira biu biekiru byo ngukwira ngabana atijimbi biekirwe iyi ngi bako negotiate dikira bako negotiate ona imbeja cia ambassador augechiete ke mwana yi menya nonerwerwa akuria erwa mbeja isi ambassador turongerere milioni 4 kana milioni 5 na nde kurega manto amingi no ntunga dikira ngabana no ateti ndobori atire no ntuni assembly bwikire you know this budget Edwin kiongozi budget yeje ni ya ndiki na gavana na isi guthoma ndakuria atiri ngithoma na akamenya that 3 million iyo ongelwa na ugire wataugire ni ongeri na ugire ni nyabongwa na oria kiurio so why do you say kerirwe dikira nkwire ugo ti ungwata ti ukwira ngabana kerirwe kuguo ti kumberewa ndikwira atiri ngabana apart from ekinya kuja senate impeachment tero budget yagurukirwe the next day exactly biru yo kurukwa biru yo kurukwa ba create agreement ya only that 3 million ne shutre ya ndo around 4 million iguru no kungwata na ndi kiongo kwira atiri thaira sigino ya tumiro kwa ba kuongera mbecha iwe iguru ngabana atare awea na kweja mithoma iria tumiarungamire ugatire njimo auga nkuona ofisi yakwa etigirwa milioni ikugita ngombeja cia ofisi yakwa ndatigwa ngariu ende ngwetekeria ciete ke mwananchi na inye inge bongera milioni 3 inya
ngwitikiria chietana chietakie mwananchi na ndio ngokwira kiongo ala tukala tutikugwatana ira nekire milioni iji ciongererwe after that 3 million gavana atare awea kiu kio tukwaraire no ntwitware tukwangiri on that 3 gavana akarande na ntu bawe executive MCA bareta ntu bao na advisors betikaniria ni that 3 million gavana agu impeachwa ni atanje moya iterie yongero milioni nyeguru. Well, MCA kithi kurikana boya bakilukirie budget mbere impeachment. Ali by impeachment gavana ya Senate. By impeachment gavana Meru bachoka the next week sitting na ndiko kurukia. Fair enough. So karoti ukia kwithirwa governor na signire budget na wetikaniria na MCAs, where is the problem? Bwana Martin, mbere kambwe mugomo yoa mandaitari, it's not about the budget ira tukwarire naru. Yeah. Mugomo yoa Mendrix, it is about the CBA. Gavana narete kuona the agreement that they made, not yesterday. Te mantu ya kira itoka na munya kanau, imantu yara betre barakarande na CCO we na CEO we barete kanire this and that and that and that umbindal to Mendrix. Kaita karokinya na barukire. Who is the problem? Is it the Mendrix? Can you mtoro by a promise? A fake promise. You know, Edwin, secondly, there are matters ire county neji matters inene. Na the Mendrix at least babati kumenya kwena ka situation kare Omeru. So at least give it some time bwetere manto ya dire ya resolve impeachment. Impeach otachio tie county from the national government. Bana na temeru wake no kuona wiguru hapo oteta tote kwaleria situation ya impeachment ote mumeru bati osafa nondo kwa impeachment mumeru ati kwenda kumenya kwena impeachment kana gutena impeachment na bati kuona maendeleo ukuwa kurandura mtu atuli mtu ikuwa no kimeru ya kongo tumaira wewe utapsiri kimeru ya kwamba Bana Martin, I tend to disagree. Otera ibwa ngweche darakanithi kwa mete ite kuthithwa. Utira ibwe tuma ke darakanithi. Utira ibwe gituma nyandarua our neighbors. Utira ibwe Embu. Utira ibwe ko kangata the number one performer. The problem with us is incompetence. Na utila kubanga mantura kuri na muntu kwe mara muomba kwa tena thina. Lakini antu barapo mo advice by muta completely no ntono kuibwa biba ukombe ka umwira kinya county ringi manram china thina endre te kwa ke kwena thina. The other thing bana Martin mtu akiario te wandi te githitwe barabara maendeleo te mandaktari yake na togo puti maendeleo je mandaktari ndio tala maendeleo yange ya endelea kagese semu bana Martin. The other problem our friend is saying ngabana achunwa mbecha tia wimwe tia endurna ato tora ngavana wa Meru apropose te kwethwa ena 160 million in our office. 69. No 160 in our office. Pato tora imbecha ya na iterwe kire 160. Bare ndro kuya norongo brapo wayere na ngavana awana aratiro milioni 3 whereas we know office of the governor 160 million. How comes MCAs baro ko look at that 3 million after impeachment iba etre barongela milioni nya where on earth where ira ukumero mbeja cia ambassador Bwana Martin ongerere mbeja mtwe mdune Bwana Martin please give him time Bwana Martin the problem with our people kabate kwenda kwaria uma purapuri maiboreko akwaria na uangava na ito ambeja cia wachu no ambeja cia si office iana kuma kire 160 million ni ana iterwe i million ida toira. You know the problem with these people, they are pathological liars. Ora oibero beto sanity. Why? Because someone can stand kire TV and national media na ichi etolo kwa kawandra chuno ambia chionde paretere bandira 3 million ende wintena de nangeta na bikibiki ntorene no tieri 160 million no kaire momero wa mo million ida to tieri. So when you see people
ukia kuona muntu akana mwaro ina na akana antu bawe uti urongo ate menya kwenda ne Kenya na abate diantu bonde office of the governor last time ya 182 million. It is the governor ase kwewengwa a propose kwewa 160 million. Yes. It crystal clear na nkenda kwenda antu baba itemized the budget ekethithwe ya MCS na bakime launch. Launch ero kinoru MCK. I went to that meeting ntukuwe ku launch. MCS beto ibo betre bakarande ba escative menyo de ne ari wiki budget yao na acha ke county assembly na ba regana na yona to the public participation. Ito ajira kuchoka assembly ba kudide itemized the budget. Ibekire public participation na badu tomba kuita kodoi badu tuba municipality tomba kuita Kamude Hall na to that ero 1 2 3 druma hedi MCA eja tuira atiri mbetira badu tukwenda gwikira tuenda kuthithia budget yambio ya 45 million ukigona nyo budget ira bathithia beta bakana na control of budget na bere bathithia mucho mojo executive na legislative na beja ku come to consensus ya 33 million. MCS beto ntukweje after governor kwa impeached menyango enda kwa the man to clear governor kwa impeached ibejele bakarande kida tedriria kuna bila bongerere nokugwata na bekire nya votinya ya office of the deputy governor, of which office of the deputy governor vote ya wateri kumani ya ki office iliko ya governor governor kwa ejarea meane na economic advisor na mawaziri na antu bonde bada bateri bio iko mongaindi mengo ya governor iko angaide dikinondo county assembly of Meru kurokirie chief officer of finance na bakurokie CC of finance na kuna economic advisor na political advisor na legal advisor o como advisor to ile ko iga karaja Meru county asifu governor meana asainire budget ile badu tu karako control of budget netea thoma budget ya Meru county na misaina senator wa Meru akiugega saino lakini mbio nietire ko appropriation bill na kwa Kenya Gazette urabona Mr. Mutuma to bateri gwetera ega implement ndio jo wikari daktari beto bakambio sorted out na Meru bonde bakombe gukinyirwa maendeleo jora MCS jo kwa for example jo municipality zaidi na bangi de kwamberia mantu jambi chama kuja kwamberia kuthithia mantu ja plastics kabros cha plastics nambi ko ige part of bio that 3 million kabros cha plastic yes okay tukae tu uantu kwa ground chusi utakusuta ito ani anko to konya re okay part of that budget na nyaki budget ya moeto municipality intobira bitengio TMC wetu utenge to municipality governor still will implement what he meant ni abakabu ya kabro la bakedro barina recycling cha plastics ya plastic na ndivyo ndo eleo Mr. Ndura mbele ota jaki kiantu hapa ndo eleo ki county government tha hizi ndijo thero kumenya ndo eleo no rikuga implement this mbeche hizi that 3 hizi either kodri governor kana MCA no kwelewa want fund hizi bakugeje ni obatengete hizi jemo kama MCA to baku implement budget good au niona ndi beje lete au nandi atia kuona beje cha want fund hizi that 3 million hizi batengete tha hizi ndoerere ompaka tha hizi u implement no gatonya na beje hizi mashinani kodri MCA ukanenkro kite womba ku manage you make escative no kwata you make escative through the CEC lakini kintu kila MCS beto bate kumenya escative ne bate likudurere aja ngo MCA akethirwa mbio ngo gewe oversight okay yeah bwana Karoti tukithiriere where is the DG you know I expected babu boy njoreke no kinya wa kethro hari somewhere akioneka somewhere maybe kana kinya ito bicine kana kinya papoti kinya go kutangwe ya governor where is he very omona tuko after impeachment is ario bicine we bwana Martin ka were omona ri were omona ri na nekirwa kando wora tura no bwatura obici wera tura wita no yo aita so ibo mwita designate so about to go somewhere no bwana Martin we are following the rule of law. Yeah. Mutuma te criminal. Mutuma imuntu mume. Ate buithia ndura maire guthithwa. Ko tondre kuwa.
the process ya kuapisha the deputy governor ikoromo ni koti. He has to obey. Netera So, what we expected. Rodombera, your designate governor, Athena, anything to say about anything in Meru, not even impeachment you, not even the court, No. You see, Mutuma was not the one who was impeaching the governor. And he has nothing to speak about impeachment. Akiwa mamengwa kana kengwa. He's a politician. He was not, you see, he was not part and parcel of impeachment. Mutuma arari deputy governor, akeya kwa the in-waiting governor. Bwana Martin. What there is, kai muntu soba, na muntu to nrama. Okay, akwetho imama we au erietere ara muma. Akithetera arogirie Biblia nya wengwa. But we have a very sober reverend, muntu tende to cause drama na chaos. He is just waiting for the process. Ya njiri tarehe 17 ithire kathira. And leo sabuara, you see, there is what we cannot change. The plan of God. Tutemi change here. Okay, akwetho oneri akana tariki uretho 20 uretho 27 mbere ukto ekinya akana. Okay, akwetho kweri Mutuma serve as the deputy governor for the rest of the 3 years later. That is what will happen. So the plan and the design of God. Otewa amechange here. Kinya tabaka soma set na waka uambu. I am telling you the truth. Plan ya Murungu rero. Son of a pastor, right? So, mtojo aliuga bwega aliuga kwina rule of law na gwitikiria kwina sheria na kwina onda. Awene ki o Mutuma ntwithinkie terete no uomei ka kurita niki yake ya maandamano ne akalija tiangazi au gwe gonie video kware okiurwa ukiringwa tiangazi the video ile aja was and once you are demonstrating you are out of order no tekireba no nduri ukaya kwitha ntwithinkia ate kwandamana ne terete sheria ithukia mukondo ugwe niki no ntunya gwote gwitikiria kwina sheria ugwita maandamano na nuje maandamano yatechenja sheria era indene ya igambale ali indene ya koti maandamano yatita uje iken to the next ko unyagwa karutenge kwa device no batio karagwetera yuntu Mutuma ntwithinkie terete nenya Mutuma ntwithinkia no nkomwira akumenyere muno no nto no kugwa 2027 no ku campaignira Kathuri Murungi na no campaignira Mutuma ntwithinkia ko Mutuma ntwithinkia ki ugwe atena future politically no nto no karetie Kathuri Murungi 2027 ko otena Mutuma ntwithinkia otomwendera uri omba kwanga bano Meru athuri akura so gichungio ndura what I can say manto jara je Meru nkithiraia Mumeru tinwetha ndithanga bana Kawira Mwangaza mtule hasira wa kawaida na ndo noko na mchema no jo ambaria urajo kali asira wa kawaida atina thina na Gavana Kawira Mwangaza. Gavana Kawira Mwangaza musukumira jura chikumona antoraba itambeja cha kubanga ndoa ciawe no bokiuga bakiuga iba kwenda itebia 2027 na Gavana Kawira Mwangaza muitero yo angoge style wewe is very unique. Only that akenda kurirwa mpe igwetekeri ntobia Mumeru bitonye kire arume gritonge 10 no ntomeru itombirivete mono no chiwa turi arume thati mwekuru akeja kwithere mutongeria na kamwetikikwa. Number 1 niki no ntukawira Mwangaza atagwatwa ni EACC athuki enyangitie mbeca cia thirikari niki no ntukawira Mwangaza atagwatwa janga bana tunga bana urathekerwe miaka ngana jemo niki no ntubo ungumania kwau Kawira Mwangaza bakaruti bamwe kanya ibebanira story ciawe monka 2027 there is a governor ura gwatina with tena na around 20 ererwe treason. There is the governor na former governor. Former governor. That is the word. Nande ukaja kwitha Kawira Mwangaza pwe gintu agwatwa yete anto baba bamunankingo now gintu kira kireo ikarote menyaga kaleterete ura meeting awinga na muntu akigera njara kemuthia ageta igakwimpara ukarethia siasa personal and I like the way you behave nyale mwethi nyethira no ringa chenga impenda no nkwendete muno ndu nuthikaira point
antwara kwina point utienda kung'ang'ana but yaro kwenda kinya gwa kuringa chenga no monko kure metho angwira gichungi ondura uma bukarungama na batu twinde tutiuma Meru. We have to be our brothers keepers with the politics, with the no politics. Na tutibati utata kana kurumana nonto ba siasa kana kurubira siasa nonto. Politics will come, politics will go. So what is there? Imuntu ayewa kanya gotongeria antu atumugita maguru kenda tujukia. It is good ayewe kanya mwananchi aje amwe. Nonto utenonda igwa mwananchi ena thina ni nakawira Mwangaza on the ground. In the Kaira ground, lakini uteonda igwa wananchi bakiandamana betete imathina nonto ibeije kethira ibarabara MTF ithinga to monkara na bakona te kuthithwa abo bakoringa thimo TV no bo bakoringa thimo te kwinyini bakoruma bau ibabi bakaruti tigu ayo abonduma menya muntu ura mwega nura uguchangia ri ugukwa point ate kumeneria ino fast mutuma nangwenda kwaba mutuma ntwethingi kiure kiukuretie bwa anto bonde batubwana na matini na mutuma kulingana ngwewe na umete is a professional ngwe ya return air forces na ichesheria na ichionda na mtu burareri atomba ku ya bingi so mutuma mtu wena onda tikate kumeana batu kwetha yusine tikate kumeana batu kwetha kwa pisho tikate umba kuringe tuma nara na umre nyari nge chale lakini kautegera kona atiri kinya atura thai akaringe tuma kwa bia utethia bu Meru tebia utethia bu Meru na kinya kauma ndaitare bo bandamanite uwe tuwe na powers cha kwa ndaitare bakabithirwe bo no mwanka ingabana wengo no bati utura kona Meru bakuthangika ne bamuringire kure akathiria mugumo yo ndaitare kinya mutumage akarwa makari abo ikaenonly comfort them lakini atena sebo na atena boba thiria no to one utekite wera atengeri eko ya mateo kinya wengo ithina kuria otorira na ithirinya stima na mato maingi aratesia yo so ende ndiro kuria mutuma na atakua kinya we karausa kasimu kana yako ko enjoy mutuma no to one thing no kumea bibi tumete kinya manto yonde eta monka eta court kurutwa court onda it is not so mateso era mutuma ete hata akulukirite na thina ironete kinya wengo ka kuria kwa akari au methine ne iriko obura Meru bakura bonde bakiurakia number 2 burambe ndakuwa na burambe nda Meru bamenya ni turie tukimenya antu ibona ina ibale lakia iruka jiabi muntu athungutha na bandu no akwenda kurongwera Meru tikabariti the ibakuona na ibe ibakwa na bemetho amatu na to mwanka tu yeweru to convince antu kinya nturene na atumite they know us baichengania no atwire onto tukaigwa no to musimamo rawe kana ngania no atwire onto to atetheka kinyoke wakathio kwa urite ikombe urite thani buthembi lakini korona eku ndukumeote ikombe uraura utethani uraura utegwa gwithia utemeoka ache nkoroku utemenye uikache wewe kwa kana ukache Mungu so Mumeru athana rutiringo ekate kumenya kwa thira ngitari ngairo ari katiba kwa kate ona kinya tukarea kufaulu ndene yeitarira tukuira yakotonda 2027 ire ona etekuraya miaka ile kuthira miaka ile tekuraya utemuru arota etata utakia tukaiyamba muno tukaraga guochiari netiki kana guothi miakeo muntu ona yaga wetabura kana obutha buthio mbroka ona akore overrombos wa convince Meru yonde ithirete kumyabo ko gwithia thank you na time chetu ikuthira sana pirito ambitikire please second that omwe miambo mwisho tafadhali tuambiria jemo nkugibwaga bwana Martin Gichunge onto bogo twita turia tongeria na Meru bakamenya uma ko gintu kila ngende ikuga kila tongeria ba politics ito about interest ko tugatinda kugojo angasjuini twita the interest idora vene permanent enemies atoka songa you know if I were Governor Kawira Mwangaza right now ntebwetikia akare go twitikia atia na when you say TV ne that politics is all about interest yes we think yangu so whose interest tia governor tia governor
itia muntu omwana omumiru kendo mbo tethe katha iji unte kumenya barabara mujini iji from yake uyo ndete turethithitwe itwatha tweta kurobe kithe community na kithe ruthe interest kile manzo ya is the right word iu ni maendeleo ya mwana inchi ina di itura miaka kana from the gate to the two regimes mujini utithojo leo lakini ukeja kutho itukumba kwa access thirikari iji iu nyo interest tukiumba kwa access thirikari through the CEC or loans tukamwira jaja mujini ri igugwitia gita ukomba kugia kithirikari ria gita ikomba ikweja ukeja kutho bwana Karuti ati kumba kugia kithirikari iji that I am there ngeja kiwondie Karuti through the area MCA tukugatiri antwari kugwithithia mbio igugwitia barabara iu nyo interest ya thirikari ukiomba kwa access the government of the day. Very well. Yeah. Karuti na ndibwe ndi kiongozi ya Ruai Bware botu masuti. No ubatora kwa bana Martin. Na kinyapo ke thaibo cietikia they are still governing Meru County. Baganjire muchemanio kiribe yete. Lakini it did not happen. So kinyapo iba kuelewa bakamenya ire ibatwire beya bakina. Like no to this one manto yetere bare ya no tuku. Bwana Martin kambu ibwega no ntobwa kanya kala wombotwa tambire Ameru ibwega no ntobwa tuthikiria nambikire mumeru inya ndimwire utemuru arotike ya no temuru ntuteto kirara ni ntuko inkai mathina yara bakulugirite mathina yara mandaitari yetu yakulugirite mathina yara ari mubetu ba isindi barite ariti bangwe ba Meru intimidation kuthangikwa na kuya kwa intimidated ne antu batena in office from anywhere by powers chana ukithakene irete to kinya mwisho na together twena super leadership ndene Meru na together twena competent na antu bakwelewa utongeria ni kuatia na muntu tena personal interest atekwendera bangi ari chiendera wengwa and I want to tell our area MCAs bonde ati thina ira barite ichi to kinya mwisho antu ba Meru mithangi kwera benyo ni to kinya mwisho it is just a matter of time. Let's keep praying, let's keep waiting, let's keep watching na mwatha netete kuthaura antu betu. Okay, thank you. So loyalty kwineri ke mutuma kana nikire kaike kathuri and what are your interests now that we are declaring interest here? Bwana Martin utaiba declare na interest na inda kwirerere inge chunjine keke siasa atutete kwenda thirikari neye no tembibwa betete kung'ang'anira rangi wo ndenda kwethukina no taibwo kiwa Bwana Martin interest yekwera nene ne kuona muntu wa Meru ndaitarura mumerura uchuna intobia wabieta kithakene na kurerwa intobia to biriro oncho karanga na antu batena right kana moral authority ya command aritingwe ba Meru ibo bai kanya kau eu no interest ya mbithiritwe nkithetera Bwana Martin na ndemo Meru ndina right ya kuthetera Meru ekwa na kuona kwina good governance ka Bwana Martin babeta wa activist ri batithetaira Kenya. Should I not fight for the right of our people? Imbatero kira nkiona antu betu bakuria thina so tendreu indre Franklin Mweti Karuti nkithetaira fellow Merians baraba kuria thina nkiria. Fair enough. So loyalty yakuni ke kathuri kana ke mutuma. Bwana Martin, I serve in the office of the Deputy Speaker Senate Kathuri Murungi. Kare nterito office ne mutuma. Lakini mutuma is one of the people barabarite thina na uri muno na my brother from my area. So as an activist no muthetera na woni mumeru wende no kona Bwana Martin muntu ake ochuno munda muntu ake akunyanyaso anybody inkumuthetera. But currently, I protect the office of the Deputy Speaker with all might because that is where I serve. Lakini mutumai mumeru na thangiketwe, I have the right to speak for him. He is my brother. You might go to heaven. Of course. Yorongeta. Ndio kaja kwethera Karuti protect the office and Deputy Speaker. To protect the governor in all the neri. I have no problem with that. Ina thineri no ntwariuga antu bamwe baraya bari thakene angana na ndiri arua bya kurwira ni good governance ira governor kawira ateneo ukeja kwithira we kathima metho akirundu mutheru karandene o kumwonia na rakathuka
kawira gwita wrong as long as kathuri murungi na kwendete kia ngavana karote ngugiri ayandiki kathuri ne kuthuka ya kawira Mwangaza guti option nyingi nethira kwi muntu gichunga nduru otije omba gukungera kenda arara Nyiri karote ukuona no nto imuije nande karote ka protect office yewe na ni office yewe na imugata jo wako waka murumbandi konje mo akauga na gwita ngogena kawira Mwangaza nte kuona thinere ineri so what I can say gichungio ndura bwambere nguchokeria nkatho no ntubwe gitarire ya omiria mubango na ju na nchokeria director muchore Tira omiria bro I have been having fun here. You know that is the thing nyeku ko omiria gutongorana na nto monka that is just tuko na wena mweko na twana gwetere tingo gembo mono gichungio ndure and that's why I'm saying nguchokeria nkatho na kinya director muchore ko mwene nyombe nkumwira asante sana no ntuba kwithira still kinya we no agwatirite kwa unande o I can say ibokaria Wero TV Wero FM bochiomie lakini daira bokureta news bokareta news boka balance bokona niende bogeto no tutwinde tutega TV so what I can say Gavana Kawira Mwangaza monkatha ino engavana wa Meru monke gambara ali gito tutijire kagambwari kwa weteri beta etere na Kawira naewe kanya kuombekana ewe kanya na atiga kunogwa nonto bo interest ya 2027 aitira mu Meru ngoge nonto muntu uri omuthurire tikarote tikathurite u atathuriro ne anto 10 atathuriro ne MCA 47 kana 59 kana 60 ni Ameru betre bona Kawira na kobua kuna ndikenda bomba kwiyo muria kiuria bebo Ameru yogora ndoe ne kuma mononto te Ameru bendo ene bomba kumuria ugo tukwa kanya myaka 5 ekuthira jera twaere munya twakira itu ugwe imbio tuthithiria na ndimenya batuma mucho beterete Ameru bamuchokie kairi so what is the kuga Meru tukwenda thiri tukwenda tweja neshima na issue nyingi cia Meru na ndoi nyingi tina maana kinyethira most of the people iba kuroira interest ya binafsi itest interest ya mwananchi ituweke interest cia tukando ciora twatonga ura twatetheka tuweke mwananchi mbere kenda Meru yumba kugea thiri nethire gituma nonto naro tukaja kwitha ni interest cia mwananchi tuwekite mbere gutuithira giteta ni ithango nonto njemu akwaria bwega manto ya interest nyogu Kawira ukethea umwira atwitikia oni nara mpumite inkona twina barabara sibitari nthungu sibitari kianjuri wetoka igwa ina ndawa na ntu ibo gukinyira bakombo kwira nonto MCA atira inine eu na ndi wero mathina ja nto je eu ni otukwariria interest nonto oni anto betu ibambira tutina barabara wambo na mbira ngwitire vindi yakwiga na limoja unde barabara ene na tuka make sure barabara yu itatewa niko thithwa na ndi we thirikarine ukithiuruka thirikarine au no ringa nkundi igareka umaroje anto benu bakona giokunda so ituthiri interest cietu binafsi tuchoke ki mwananchi tuinda tuchiuria atiri imbi kinyatege Kawira Mwangaza aki ajumbe senator president imbi mu Meru akuona na tukangia ambi 2027 nonto Meru kwina andwa national government we yakirigathi na president kwina mirengo tukona ambi turi a Meru tukangia ambi tuthiro tukimenya antu ba tukaritie ba twenda so what I can say itothi the unity of purpose if it can be possible inyethira baba bakaruti ibakura Kawira Mwangaza na kuthiuru kwa kenda bona giti unika thuri murungi nya tukarunga bano etenda muchinda. Oh really? Yes, I'm popular more than kathuri murungi. Wena baichu murega ndakwira when you come to we kamuchemanio jwanto ngiriegana na wete kathuri murungi ombete umbere u remove that ground. Okay, very well. Ande baba korota muthenya tulita kotini tariki 17 bakethera Ameru be expected kathuka anything new ni mention na oijiri igamba rikathikirwa ria rigatwirwa earring kuthikirwa ko mama akenderea gusukuma agenda cia county na ikio kona kethira aririgo ofisine arithire nyatu nyingari na ende kali irigo ofisine na bendera tukumekethe no kuelewa bwana Edwin tukuia mention kinya judge na uote ambarire na rikathirira wao ino ete yakathiria na rio tutikwenda thiria ruo no ndo baga impeachinga bana kairi menya karuo na wa favor nonto manto jere ala koti nyethira wakiri bamwe bakwe uote ambarire ikumaanisha impeachment stands ate ku rikira no we Kawira Mwangaza ari innocent na tukenere yangugi
nonto ko tondera wonere by assembly igino na senate igino manto ja koti nu yura yeta amata nige chongondra. So what I can say, Ameru ya one. Asante. Itokali ito ya brothers keepers, lakini still Ameru ibeje nteba area gavana no mama. Thank you. Asante sana. Na kienda na atutumba kwithwa tuweta ruterero rungi twabwita bukeya na please weta omena utambia manto ame aya andikibanteto kenda andikibanteto beta michamanene bateka urona kamera chochu nangora. Ote oni kinya na alambita beta kinya muchemanio ngabana bambira tu muntu gicungi gya ciaca weta wire muntu ule wetu igembe bambira ira muntu ule wetu ati ugwita na ndi tutumba kwithia tu na issue tukibaguaga nonto they are our brothers keepers ndikuona aje mwandikio nteto ainyirwe na nyake themo kikuyu kana mumiru journalist is journalist. Okay. Na TV na yo etaeni antu betu batu antu ba mama tutithie na TV eji twabwita bukeya ina bwatu ikaira muno bwaturaga muno ibutu ikaira muno bwituraga muno kunyianyi otura ende itweta wakinyagirira ngeni. Thank you. Niambia kwa mwicho ankwenda kuwa tu endelea ankwenda kuwa yani kiuria keto kiogure ngabana Meru no na mwanka utwatira muntu ai court nyetha ibokuwa court we court you are a suspect we suspect utethero clean kwethera we suspect ama so kethia kwena court order na kwena makoti kona muntu ene gamba kinyetha atira approved ingirote lakini nere approved ingirote senate tuwetikia tu gavana nini waiting utuma wewe ninkenda kugera Meru bamenya keke kionde ne ituma ke otheri na wagagia utinobuga kinya na utinobuga ikia Meru na lastly Mumeru ai matu me anto bara batuthigirire atu meisitio iba kumanyoro utaika uroba nanukira uroba kanyanukira uroba enjoy kenda endelea kunyira na kuria bwega na iba kumenya uroto kithia ku barabara irio kithia kwenda wachikwo kithia ndaitari ngari nene akwenda kana kithia gloves ya kuthetera kairio nkimwera kakurechio nonto renda itara gworo gloves ya tweka thinene kwa tweka ingare akwenda statement ekalulo those people they know na kinyabongwa na becha county gutina mbecha ntegwitigia K47 counties Meru ake niyo yachakia mbecha to kinya twe kwetu ukambia gwirwa lakini no bironya senate kinya senator Tharaka akiwa boita hospitali ku Tharaka tika areti otheri izalinda na no mwa baraba ita chembecha na alilitia kuona areta waita antoba Meru bakoya hospitali ku ke hospitali chio zaidi so tutikwenda kwethia muchetho kana rugo kana tureta mantu yetwa yabuto kwa interest bombara interest ira tuiche muno in development the other name the other one of interest in development kide akokua urwami no bantu on development ya tuben it is okay one interest woringwa kiondo kyaku wetawe wirwa unaka ukeo wataigirantu wakoronjirantu gobwe bakwenda lakini ndendo kura baranabo tia kwendito mesi ndio kana twina kinyabo tukiara kiwo iba utauna na bakamea mutumana kwa ribobu rom na kwa ribo na kwa riboya na kwa rintu bombo tethia Meru so no twari tukona bonga point na amwe lakini konge tukethera we are missing people so nikethira ngenda kuathiri ichunki inasaidia na ikibura mwananchi na wadhani tutharime na tharime yetu kweru ari thank you very much member kwa muthia Dr. Hassan Arua 3 months down the line with no payment, how do they reach their facilities? I think Nedwino Kurashwa Korongo Mbirawa Retwa Frank Mudhuri from Central Mentarua. Greetings to all panelists there, Bwana Martin. Which criteria do you use to invite panelists in Gichungi program? Receiving calls from listeners, the two proposals, 2 years grace period for new governor and 6 months period for impeachment cases are okay. Asante. Kwino ngino kuwa Rua Kawira must go. Our governor ni Reverend Mutuma be a kiongozi to respect the people of Meru. We need development in Meru County, and for we to get development, Kawira must go. Governor ni Baba. Okay. Mwalimu Julius Arua
Kimathio Mara ambia Karote and kiongozi are behaving so village why Karote not with the Ntwerwaki, let him respect the order from the courts. Kunonguku wa Warua Helmatin ni Paul Kagame Mutuate salimia wageni wa gichunki ya siasa siku ya leo. Ambia Gideon ni kiongozi ya Kuwaira angalie TV jioni leo. Gavana Kawira Mwangaza tayari amechagua Murega Baichu ndiye atapambana na Kadhuri Muronge 2027 kwa kiti ya gavana wa Meru County. Kwa hivyo kiongozi ana habari ya kuwa Kawira amechagua Murega Baichu kuretekia gavana 2027. Kristo kabere debate siasa. Utumando ithingi akione thino ngachuite kiawe. Okay. Kigitio gitita. Thank you very much gentlemen. Asanteni sana na tubakuwa na kanya. Jemo ni a youth leader municipality Karote au ni mlitingobi chine ya deputy speaker wa Senate na ni secretary general wa kiama kia Nopeo. I don't know how that manages. But it's okay. Kuna confusion. Na Edwin kiongozi yao ni musiasa ndani ya county ya Meru alikuwa he can beat Senator Kadhuri Muronge hands down in anything. 2027 ni past. Ukambita ndi mheshimiwa. Okay. Tuinagwe. Good luck. Na uni nte antu bawe taira ba ya kwalia TV ne. Uni uje mbara ya ground. Good luck. Tuko shion them with the people. Na mutuma musiasa asante sana na tubarabo ndembe tete ubango yo chungia siasa. Guys kuona tuweta way past time but thank you very much for keeping it here kire mubango yo chungia siasa. Unibeto Martin we chungio dola. Good night. It's been real for real.